triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Porque moriste también por mí en cruenta cruz. Me redimiste, oh mi Jesús, en cruenta cruz, en cruenta cruz. Non, Seigneur Jésus, Dios tata, danki, Seigneur Jésus, danki, Señor, danki, mi Dios, por su botón, Dios poderoso, botón, Dios maravilloso, Señor Jesús. Awenoti, Señor Jesús, nos está bien aquí, Señor Jesús, para agradecido, Señor. Oh, Señor Jesús, Dios, paso, Señor, botón, Dios todopoderoso. No tengo manera bo, no tengo igual cubo, Señor Jesús, tapa, danki, Señor, por todo lo cual, Señor Jesús, hace para nos. Oh, awenoti, mi lumanang. Dios está un Dios poderoso, Dios está un Dios maravilloso. Están que está escuchando vía Facebook, YouTube. Banco nos para alabar Dios, para glorificar Dios, para so Dios está un Dios poderoso, Dios está un Dios maravilloso. No tengo manera Dios. Awenoti, venir para agradecer Dios, venir para adorar Dios. Parce que Dios está un Dios todopoderoso. Aleluya, grande Señor Jesús, danke Papa, danke Señor Jesús, danke mi Dios, paso brazo Señor Jesús, buta un Dios todopoderoso, buta un Dios maravilloso, Señor Jesús, awenoti Señor Jesús, nos está benebo delante Papa, para agradecido Señor Jesús, por todo lo cual Señor Jesús, Dios mi Dios, oase para nos Señor Jesús, Papa awenoti Señor Jesús, nos está agradecido Señor Jesús, paso brazo Señor, buta un Dios grande, buta un Dios milagre, Señor Jesús.
Ah oui, notre Seigneur Jesus, mi tapi de beau Seigneur Jesus, oh assomi la guerre Seigneur Jesus, oh mais di no Seigneur Jesus, pas sobra mi Dios, puta on Dios Seigneur Jesus, nothing manelabo, nothing igual kubo Seigneur Jesus, pese non tabenakinang Seigneur Jesus, pas adolabo, pas glorificabo Seigneur Jesus, pas pidebo Espíritu Santo Seigneur Jesus, pas yene pueblo ku Espíritu Santo mi Dios, pas sobra Seigneur Jesus, pour me laisser à la banza Seigneur, pour me laisser tout est gloria Seigneur Jesus, nothing manelabo papa, non sta béni Seigneur Jesus, pas sanctificabo Seigneur, pas glorificabo Seigneur, pas adorabo Seigneur, pour me laisser adoration Seigneur, pour me laisser tout est gloria Seigneur Jesus, nothing manelabo Seigneur Jesus, nothing manelabo mi Dios, ah oui notre Seigneur Jesus, nous t'appelons de beau papa. Nous appelons Seigneur Jesus, oh Seigneur Jesus, là-bas non Seigneur, purifica non Seigneur, sanctifica non Seigneur Jesus, Dieu tata, pas sobra Seigneur, pour me laisser à la banza Seigneur, pour me laisser tout est gloria Seigneur Jesus, nothing manelabo Seigneur, nothing igual kubo mi Dieu tata, awe noti Seigneur Jesus, non appelons Seigneur Jesus, en trata ku pueblo Seigneur, use pueblo Seigneur, utiliser pueblo ku Espíritu Santo mi Dios, pas sobra Seigneur Jesus, pour un Dieu todopoderoso Seigneur Jesus papa, awe noti Seigneur Jesus, nous t'appelons papa, Espíritu Santo mi Dios, yene pueblo ku Espíritu Santo papa, yene pueblo Seigneur Jesus, awe noti mi Dios, baptisé pueblo ku Espíritu Santo, nos t'appelons Seigneur Espíritu Santo, nos t'appelons Seigneur Jesus, poderoso Seigneur Jesus. Paso la puta on Dios, oh grande puta on Dios, maravilloso, nothing manelabo, mi Dios, nothing igual kubo, milumanang alaba Dios, milumanang, Dios ta on Dios poderoso, Dios ta on Dios grande, Dios ta on Dios milagel, oh milumanang alaba Dios, milumanang, alaba Dios, milumanang, Dios ta on Dios de milagel, milumanang, alaba Dios, milumanang. Alléluia, grandi bota Seigneur. Ah oui, notre Seigneur Jesus, Dieu tata, mi t'a pidi beau Seigneur Jesus, a son milagre Seigneur Jesus, mais di pueblo Seigneur, mais Seigneur Jesus di pueblo papa. Pas obra Seigneur, vous sa toute cause Seigneur Jesus, vous connaissez cada pueblo Seigneur, vous connaissez cada corazón Seigneur Jesus, vous connaissez cada alma Seigneur Jesus, vous connaissez pueblo Seigneur Jesus, a son milagre Seigneur Jesus, mais di pueblo Seigneur, pas obra Seigneur Jesus, vous connaissez cada gente Seigneur Jesus, qui t'a enfermo Seigneur Jesus, papa vous t'a un docteur Seigneur Jesus, papa nothing manelabo Seigneur Jesus, a son milagre papa, a son milagre Seignor Jesus, a son milagre mi Dios, puta un Dios poderoso, puta un Dios maravilloso papa. Grandi bota Seigneur, nothing manelabo Seigneur Jesus, PC Seigneur Jesus, Dios tata, non sta ruini Seigneur Jesus, pas adorabo, pas glorificabo Seigneur, pas sanctificabo Seigneur Jesus, pas sobla Seigneur, pour me laisser à la banza, pour me laisser toute gloria Seigneur Jesus papa, ah oui notice Seigneur Jesus, yene pueblo que Espíritu Santo papa, yene pueblo Seigneur Jesus, yene pueblo no Seigneur Jesus, pas sobla buta un Dios Seigneur Jesus, buta un Dios grandi Seigneur, buta un Dios de milagres Seigneur Jesus papa, ah oui notre Seigneur Jesus, nos taper des beaux Seigneur, à son milagre papa, à son milagre Seigneur Jesus Dios, parce que là vous connaissez non Seigneur, vous connaissez non Seigneur Jesus, vous connaissez pueblo Seigneur Jesus papa, vous connaissez pueblo Seigneur, vous connaissez cada alma Seigneur, vous connaissez cada corazón Seigneur, trata con cada corazón Seigneur Jesus, ah oui notre papa, parce que là vous connaissez yo Seigneur, vous connaissez cada gente Seigneur, vous connaissez cada gente Seigneur Jesus papa. Ah oui, notre Seigneur Jesus, a son milagre, papa, a son milagre, mi Dios, pour ta on Dios todo poderoso, Seigneur Jesus. Papa, assoya Jésus Wadewa, nous inviter au bon Dieu d'amour, papa, ou connaît nous, Seigneur Jésus, ou connaît chaque servant, serviteur, bon Dieu, assoya papa, maintenant d'autant pris, bon Dieu, on va envahir Saint-Esprit dans mi temps, bon Dieu, on va envahir Saint-Esprit dans mi temps, papa, n'a pas d'eau Saint-Esprit, bon Dieu, papa, assoya chair sauvée, n'a pas d'eau débattu, peuple, la Seigneur, la chair et le sang, mon Dieu, l'orgueil, rancune, bon Dieu, d'autant la jalousie, la haine, Seigneur Jésus Wadewa, on va rebâtir avec pouvoir, puissance, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, bon Dieu. Oh, bon Dieu d'amour, va transformer, oh, bon Dieu. On va passer avec vous, Seigneur Jésus, parce que nous connaissons, bon Dieu, c'est vous-même seulement, bon Dieu, capable de faire merveille, Seigneur, capable de faire un miracle, papa. Assoya, cher souverain, d'autant pris l'Éternel. On va accompagner l'Assemblée, Seigneur. On va prendre place dans l'Assemblée, bon Dieu. On va laver, oh, Seigneur. On va purifier, oh, bon Dieu. On va sanctifier, oh, Jésus, parce que nous connaissons, capable de merveiller, ou tout puissant, pas que tu non, Seigneur, pas que même avec ou papa, Assoya. Oh, nous venons, mon Dieu, pour nous contempler, non, Seigneur, pour nous glorifier, non, Jésus, pour nous exalter, non, bon Dieu d'amour, parce que vous êtes capable, bon Dieu d'amour, vous dites dans la parole, ou chef sauveur, puis près où c'est la vie, puis loin où c'est la mort, bon Dieu d'amour. Mais nous-mêmes, Seigneur, capables d'adorer en esprit, en vérité, et nous voulons rester plus près au Seigneur, nous voulons rester collés avec vous, bon Dieu d'amour, papa. Tant pour oui, Seigneur Jésus, aidez-nous à avancer vers le trône de gloire, aidez-nous à avancer vers le trône de vie, à paix de gloire, parce que nous connaissons Père de gloire, oh Père de gloire, son milagre, Père de gloire, à son milagre, mi Dios, parce que la Seigneur les sauces, vous connaissez Seigneur les sauces, cada rende Seigneur les sauces, Dios tata, manela Seigneur les sauces, vous t'as utilisé Elias Seigneur les sauces, vous t'as utilisé Élisée Seigneur les sauces, comme milagre, mi Dios tata, à une Seigneur les sauces, vous êtes pueblo Seigneur les sauces. Utilisez pueblo, Seigneur les sources, comme milagre, papa. Oh, Seigneur les sources, mi Dios. Dia de les jours de la Pentecôte, Seigneur les sources. Ah, c'est milagre, papa. Dia de la Pentecôte, Seigneur les sources. Vous t'ayez, Seigneur les sources. Chen benti hende, Seigneur les sources. Qui t'a espérable, papa. Ah, oui, notre Seigneur les sources. Oh, mi Dios. Yene pueblo que espiritu, papa. Yene pueblo que espiritu, mi Dios. Yene pueblo que espiritu, santo, mi Dios. Parce que la bouta en Dios. Poderoso, un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, Señor Jesús. Nothing manelabo, Señor, nothing manelabo, mi Dios, nothing igual kubo, papa. Assoya Jésus adewa, m'a demandé autant pris, bon Dieu. Avec nos Seigneur Jésus Adewa, on connaît vraiment bon Dieu, c'est vous-même seulement bon Dieu, capable de faire merveille, bon Dieu, faire merveille Jésus Adewa, parce que nous connaissons au grand, au tout puissant, bon Dieu, papa Assoya, cher sauvé, n'a pas d'autant pris, bon Dieu, visitez nos Seigneur Jésus, visitez l'assemblée à papa, Assoya Jésus, m'a pas d'autant pris, bon Dieu, on connaît l'idée au Seigneur Jésus Adewa, papa m'a pas d'autant pris, visiter l'idée au Seigneur Jésus Adewa, pasteur nous, bon Dieu, c'est lui-même qui devant fou nous, papa, c'est lui-même qui va remporter puis grand chalet à papa. Assoya Jésus, m'a demandé autant pris, bon Dieu. On va battre bâton combat, on va battre l'épée combat, bon Dieu. On va battre pouvoir combat, bon Dieu. On va abriter pour lui, Seigneur. On va contrecarrer ennemi, bon Dieu. On va contrecarrer adversaire, bon Dieu. Afin que l'Éternel lui-même lui va remporter victoire. Famille, bon Dieu d'amour. Au compte famille, pasteur Jésus Adewa. M'a demandé autant pris, bon Dieu. Papa, rempli, au Seigneur. Caché, au Seigneur. Serré, au Jésus. Doublé, au Seigneur. Engendré yo, blindé yo, Seigneur. Mettez yo terrible sur route là, Seigneur. Mettez yo terrible sur chemin yo, bon Dieu. Parce que vous bon Dieu fidèle, ou son bon Dieu merveille. Assoya papa, n'après les Seigneur Jésus Adewa. Ou capable de faire merveille, bon Dieu. Ou capable de faire merveille, Jésus. Ou capable de faire merveille, papa. Assoya, bon Dieu. Faire merveille, bon Dieu. Font merveille Jésus Adewa, papa font merveille, font merveille, font merveille, font merveille, font merveille, font merveille Jésus Adewa, parce que nous connaissons capable. Oh mi Dios, todo poderoso mi Dios, oh Seigneur Jésus, papa, a notre Seigneur, a son milagre, mi Dios, mais di pueblo Seigneur Jésus, a notre Seigneur Jésus, cada gente Seigneur Jésus, mi Dios, vous connaissez papa, oh Seigneur Jésus, estan qui t'a escuché nous, mi Dios, via Facebook, YouTube, Seigneur Jésus, à son milagre, Seigneur Jésus, à son milagre, papa, vous connaissez, Seigneur Jésus, oh, mi Dios, nothing manila beau, papa, nothing igual kubo, Seigneur Jésus, vous connaissez cada gente, Seigneur, qui t'a enfermé, Seigneur Jésus, oh, qui t'a un malaise, papa, ah oui, notre Seigneur, vous pour le sana, que Espíritu Santo, mi Dios, papa, à son milagre, mi Dios, à son milagre, papa, vous connaissez, Seigneur Jésus, à son milagre, papa, nothing manila beau, papa. Nothing igual kubo, mi Dios, parce que la bouta grandi, bouta poderoso, bouta maravilloso, Seigneur Jésus. Milumanang no, alaba Dios, milumanang, alaba Dios, milumanang, alaba Dios, milumanang. On Dios poderoso, on Dios maravilloso, on Dios de milagres, milumanang, alaba Dios, alléluia, grandi bota. Alléluia, grandi bota.
grande bota, mi Dios, grande bota, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, nos está adorable, Señor, nos está glorificable, Señor Jesús. Ah oui, notre Señor Jesús. Nous tapons des beaux papa, à son milagre, Seigneur Jesus, dans bonheur, Seigneur Jesus, vous connaissez bonheur, Seigneur, vous connaissez cada balio, bonheur, papa, ou à notre Seigneur Jesus, nous tapons des beaux papa, dans cada balio, Seigneur Jesus, à son milagre, papa, vous connaissez, Seigneur Jesus, vous connaissez cada hende, Seigneur Jesus, oh, papa, nous ta, l'anta Lincoln, vous dites l'anti, papa, à son milagre, dans Lincoln, papa, à son milagre, dans Lincoln, mi Dieu. Vous connaissez Lincoln, Seigneur Jesus. Vous connaissez Lincoln, mi Dieu, tata. À son milagre, Seigneur Jesus, mi Dieu. Ah oui, notre Seigneur. Habillons porte à Seigneur Jesus dans Lincoln, papa. Vous connaissez Seigneur. Abosso, Seigneur Jesus, pour l'habiller porte là, papa. Abosso, Seigneur Jesus, pour l'habiller porte à mon Dieu. Habillons porte à non, dans Lincoln, mi Dieu, papa. Passe au bras, Seigneur Jesus. Mi tapis debout, mi Dieu, tata. Bacha Espíritu Santo, mi Dieu. Oh, dans Lincoln, Seigneur Jesus, Bacha Espíritu Santo dans Lincoln, mi Dios, vous connaissez, Seigneur Jesus, vous connaissez cada balio, mi Dios, vous connaissez cada balio, papa, ah oui, notre Seigneur Jesus, à son milagre, papa, à son milagre, Seigneur Jesus, ah oui, notre Seigneur Jesus. Nos talentab, mi Dios, tata, oh, cada oben, budilanti, mi Dios, vous connaissez oben, Seigneur Jesus, oh, Seigneur Jesus, cada oben, Iglesia, papa, nos talentab, budilanti, Seigneur Jesus, à son milagre, Seigneur Jesus, dans cada oben, mi Dios, à son milagre, papa, dans cada oben, Seigneur Jesus, vous connaissez cada oben, mi Dios, vous connaissez beaucoup la sang, vous connaissez beaucoup alma, papa, ah oui, notre Seigneur Jesus, nos tapis debout, mi Dios, vous connaissez Seigneur Jesus, à son milagre, papa, oh Seigneur Jesus, yene cada oben, Seigneur, co Espíritu Santo, mi Dios, yene cada oben, Seigneur Jesus, co Espíritu Santo, mi Dios, bacha Espíritu Santo, arriba Dieu, Seigneur, arriba nang, mi Dios, arriba nang, Seigneur Jesus, bacha Espíritu Santo, mi Dios, parce que Seigneur, pour ta Dios poderoso, pour ta Dios maravilloso, Seigneur, nothing manilabo, Seigneur, nothing igual kubo papa, ah oui, notre Seigneur Jesus, cada alma, Seigneur Jesus, necesidad, Seigneur Jesus, pas salva papa, ah oui, notre Seigneur Jesus, oh, pour tocar, Seigneur, oh papa, oh, dans Lincoln, Seigneur Jesus. Oh, dans bonheur, Seigneur, et yen, et alma, Seigneur, les choses, nécessité, salvation, papa, ah oui, notre Dieu, vous pour le sana, papa, vous pour le salva, Seigneur, les choses, alléluia, grandi bota, mi Dieu, nothing manilabo, papa, nothing igual kubo, danki, Seigneur, les choses, alléluia, poderoso, maravilloso. Alléluia, grandi bota, Seigneur. Oh, merci Jésus, merci bon Dieu, merci à médiateur, merci bon Dieu fidèle moyen, merci bon Dieu merveille moyen, merci rédempteur béni, merci rédempteur de gloire, merci rédempteur de louange, papa assoya Jésus wa des rois, nous venons devant trône de gloire, oh pour nous adorer en esprit en vérité bon Dieu, assoya Jésus, m'a d'autant pris bon Dieu. On va faire un miracle, Seigneur Jésus, dans l'assemblée à Jésus, papa m'a demandé d'autant plus, Seigneur Jésus, c'est vous-même qui te fait de l'eau à tourner divers, Seigneur Jésus, assoya m'a demandé de faire merveille, assoya Jésus m'a demandé de faire merveille, bon Dieu, même Jean, bon Dieu, dans mon endoscana, Jésus, où te fait de l'eau à tourner divers, Seigneur Jésus, assoya Père de gloire, m'a demandé d'autant plus, Père de gloire, à son merveille, bon Dieu, font merveille, non, bon Père de gloire, font merveille, non, Père de gloire, font merveille. Rédempteur béni, font merveille, rédempteur de gloire, rédempteur béni, rédempteur de louange, font merveille, Jésus, parce que nous sommes capables, alléluia, pour de l'osso, dans qui Seigneur Jésus, pour de l'osso. Lores, te alabo, Emmanuel.
Señor. Aleluya. Danke, Señor Jesús. Danke, mi Dios. Danke, Tata. Señor Jesús, Dios, mi Dios. Pastor Brabuta, un Dios todopoderoso, santo. Oh, Señor Jesús, nos está alabado, Señor. Nos está glorificado, santo. Nos está glorificado, santo, mi Dios. Papa, aleluya, grande bota, Señor. Vous mérecez alabanza, vous mérecez toute gloria, Seigneur. Toute gloria t'a dit pour Seigneur. Alabanza t'a dit pour Seigneur Jesús. Papa, vous mérecez, Seigneur Jesús. Vous mérecez, mon Dieu. Nothing money là pour Papa. Nothing igual pour vous, Seigneur Jesús. Awe noti, Seigneur Jesús. Escucha mi voz, Seigneur Jesús, Papa. A son milagre, mais dit non, Seigneur Jesús. Passo para mi Dios. Puta un Dios todopoderoso. Nothing money là pour Seigneur. Nothing igual que vos, mi Dios, Papá. Aleluya, grande boca, Señor Jesús. Santo, alábale que Él vive, santo, alábale que Él reina, santo, santo es el Señor. Santo, alábale que Él vive, santo, alábale que Él reina, santo, santo es el Señor. Santo, alábale que Él vive, santo, alábale que Él reina, santo, santo es el Señor. Santo, alábale que Él vive, santo, alábale que Él reina, santo, santo es el Señor. Santo, alábale que Él vive, santo, alábale que Él reina, santo, santo es el Señor. Santo, alábale que Él vive, santo, alábale que Él reina, santo, santo es el Señor. Aleluya, danke Señor, danke Señor Jesús, danke mi Dios, danke Papá, danke Señor Jesús, oh poderoso, maravilloso, grande bota, oh danke Señor. Quem vive, y a su nombre. Ahora nos Medellín dans la lecture de la parole de Dios. Dios bendicional, hermana. Quem está viva? É seu nome. Está assim a palavra de Deus. Den book de Romanos, capítulo 8, versículo 37 até 39. Romanos 8, versículo 37 até 39. E a palavra de Deus assim, em nome de Tata, de Espírito Santo. Maden tul e cosnan aqui nos tamascu vencedor, dol di esun ku astimanos. Pasobra mita convenci ku ni molto, ni bida, ni angelang, ni principadonan, ni cosnan presente, ni cosnan futuro, ni poder não. Ni altura, ni profundidade, ni nungun outro coisa clear, lo pol separa-nos folde e amor de Deus, cutado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Danke, Senhor Jesus, danke para boa palavra. Nos agradecemos para boa palavra. Bendicionar-nos tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluya, danke hermana. Oh Dios bendicionado mas. Awe noti non tem dilia de Polanco alabanza.
Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Gloria a Dios, que esté contento, alabe a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se mueve en medio de las alabanzas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Dios te adoramos, Dios te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Señor, en esta hora te presentamos las alabanzas, Dios, pidiendo que tú ministras nuestras vidas a través de ella y ministra a cada una de las personas que nos están sintonizando en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó. Gloria a Dios. Yo sí sé qué pasó en el Monte Oré. Yo sí sé que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, yo sí sé que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, ay, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Yo sí sé, yo sí sé. Yo sí sé que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, déjalo, ay, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva dentro de tu corazón, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios. Gloria, gloria, adora a Dios, hermano, en esta noche, aleluya. Te pedimos a los sugieres que pase, gloria al nombre del Señor, para así recoger el coro de las ofrendas. Gloria a Dios. Dios te adoramos, Dios te bendecimos, Dios de gloria, aleluya. Te presentamos nuestras ofrendas, Dios del cielo, pidiéndote, Dios mío, que sea tu Dios amado, recibiéndola, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendice a cada hermano, Señor, que han ofrendado para ti, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, aleluya. Yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, y déjalo que se mueva, déjalo que
Nós Deus está aqui não, está aqui não, está aqui não. Alabele, aleluia. Ele é presente. Ele está movendo com seu poder, aleluia. Espírito de Deus está aqui não. Ele está movendo, ele está movendo, ele está movendo, aleluia. Déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Haga espíritu mover, haga espíritu mover, haga espíritu mover, haga mover, haga mover, haga espíritu mover, haga espíritu mover, haga espíritu mover, haga 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 mover. Largue mover, largue mover, ele está aqui não, ele está passando. Largue mover, 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 largue mover. Sim, fizeram. Largue mover, largue mover. Ele está aqui não, ele está aqui não, ele está aqui não. Espírito Santo está aqui não. Ele está presente, aleluia. Ele está aqui não, ele está passando, ele está guerreando, ele está libertando, aleluia. Abre o coração para receber, aleluia. Espírito Santo está aqui não. Aqui, vamos. Aleluia! Nós Deus está aqui não, aleluia! Aleluia! Nós Deus está aqui não. Ele está todo poderoso. Ele está maravilhoso, aleluia! Espírito Santo está aqui não, aleluia! Ele está presente, aleluia! Ele está sanar, ele está libertar. Ele está cheio, aleluia! Solamente, aleluia! Ele está grátis. Abre o coração para receber, aleluia! Aleluia! Nosso Deus está precioso. Nosso Deus está maravilhoso, aleluia. Deus bendiga a minha irmã. Quem da Bíblia? E na seu nome, Deus bendiga a todos que estão sintonizados. Alabado seja o Senhor. Camina com botar, alabado seja o Senhor. Nosso Deus está precioso e está maravilhoso. E não conhece distância, aleluia. Camina com botar, ban clama, ban alabar nosso Deus, passou. Nosso Deus Kubo, aleluia. Camina kubota était presente, está kubo, alabado sea el Señor. Solamente abrir o coração para receber de Deus. Para mim, a noite está privilégio. Alabado sea el Señor, honor para te apresentar nos reverendo pastor Daryl Richardson. Deus bendiga o pastor ricamente. Pastor Amén. Cristo está vivo para siempre. Cristo vive para siempre. Él es bueno. ¿Cuándo sabe que Él está aquí en esta noche? Él está en este lugar. Y honramos su santo y bendito nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Quiero cantar un cántico de adoración antes de empezar. Creo que lo tienen para ponerlo ahí porque creo que los hermanos no lo conocen. Gracias, Señor. ¿De cuánto Cristo es la roca? ¿De cuánto Cristo es la roca, hermano? Él es nuestra roca. Esta nos barranca, aleluya. Señor, da mi barranca, Señor, da mi forti, mi Salvador, aceita mi Señor, Señor, da mi barranca, Señor, da mi forti, mi Salvador. Aceita mi Señor, dice come buena noche, Señor, da mi barranca, Señor, da mi forti.
mi Salvador. Ese está mi Señor, sí, Señor, está mi barranca, Señor, está mi forti, mi Salvador. Ese está mi Señor. Bota mi barranca pa' mi esconde, mi escudo, Señor, mi defensa y salvación. Bota mi baluarte, bota mi barranca pa' mi esconde, mi escudo, Señor, mi defensa y salvación. Bota mi baluarte, bota mi barranca pa' mi esconde, mi escudo, Señor, mi defensa y salvación. Bota mi baluarte, Señor, da mi barranca, Señor, da mi fuerza. Dice como buena noche, mi Salvador. Ese está mi Señor, Señor, está mi barranca, Señor, está mi fuerte, mi Salvador. Ese está mi Señor. Bota mi barranca pa' mi esconde, mi escudo, Señor, mi defensa y salvación. Bota mi baluarte, bota mi barranca pa' mi esconde, mi escudo, Señor, mi defensa y salvación. Bota mi baluarte. Mi hermana Ciele, mi hermana Ciele, van a cantar aleluya. Espera un poco más. Aleluya. Danke al Señor. Señor, está mi barranca, Señor, está mi forte, mi Salvador. Ese está mi Señor, Señor, está mi barranca, Señor, está mi forte, mi Salvador. Ese está mi, dice un día más, Señor, está mi barranca, Señor, está mi forte, mi Salvador. Ese está mi, dice un día más, Señor, está mi barranca, Señor, está mi forte. La mamá y mi Salvador. Ese está mi Señor. Bota mi barranca pa' mi esconde, mi escudo, Señor, mi defensa y salvación. Bota mi baluarte, bota mi barranca pa' mi esconde, mi escudo, Señor, mi defensa y salvación. Bota mi baluarte, mi ser, bota mi barranca pa' mi esconde, mi escudo, Señor, mi defensa y salvación. Bota mi baluarte, Señor, da mi barranca, Señor, da mi forte, mi Salvador. Ese está mi Señor, sí, Señor, da mi barranca, Señor, da mi forte, mi Salvador.
Aceita-me, Senhor, para me ser. Bota-me barranca para me esconder. Mi escudo, Senhor. Mi defensa y salvación. Bota-me baluarte. Bota-me barranca para me esconder. Mi escudo, Senhor. Mi defensa y salvación, bota mi baluarte, bota mi barranca para me esconder. Mi escudo, Señor, mi defensa y salvación, bota mi baluarte. En su nombre, en su nombre. ¿De cuánto de su barranca? De cuando Cristo da su barranca. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en el párrafo 1.7. El obrero de Dios y la obediencia. Amén. Está en la página 13. En la page 13 de su libro. Amén, hermanos. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 5. Hébreux chapitre 5. Ahí vamos a leer los versos 7 y 8. Nous allons lire verset 7 et verset 8. Cristo vive para siempre. Christ vivant pour tout temps. Y después leemos en el libro de Juan también capítulo 8. Après nous allons lire dans le livre Jean chapitre 8. Cristo vive para siempre. Christ vivant pour tout temps. Amén, hermanos. Amén, frère. Capítulo 5 del libro de Hebreos. Hébreux chapitre 5. Versos 7 y 8. Verset 7, verset 8. En el sagrado nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Dans nos sacré Papa, petit Saint-Esprit. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pendant Jésus a vivre sur la terre, il était là prier bon Dieu. Il était fait demander avec gros rel, avec l'onanger, by bon Dieu. Seul monde qui était capable de sauver en bas la mort, pour la mort, bon Dieu écoutait parce qu'il était soumis devant bon Dieu. Y aunque era hijo, verso 8, Verset 8. por lo que pareció, aprendió la obediencia. À toute l'été petite bon Dieu, li vin connaît ça qui relè yon moun obéissant avec toute souffrance li souffrio. San Juan capítulo 8, hermanos, Jean chapitre 8, verso 29. verset 29. Amén. Amen. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nous connaissons, bon Dieu te parlé avec Moïse, mais, amen, mais lui-même, nous pas même connaître qui bol sorti. 29. Juan 8, 29. 8, amen, amen, amen. Amen, sorry, mais ça veut dire. Aleluya. Moun qui voyait là avec moi, li pas quitter pour compte moi, parce que moi toujours fait ça qui fait le plaisir. Oiga lo que dijo Jesús. Tandis que ça Jésus dit, Yo hago siempre lo que le agrada. moi toujours fait ça qui fait le plaisir. Oremos, hermanos. À nous prier frère Seigneur. Padre, te bendecimos y te damos gracias una vez más. Une fois encore nous disons merci. Gracias por reunirnos aquí en tu casa. Merci parce qu'il réunit là Tu la casa de oración. Merci car na kay priyo. Casa de Dios. Kay bon Dieu. Puerta del cielo. Porte ciel là. Aquí estamos, Dios mío. Et nous là bon Dieu. Esperando en ti. Nous attendons de nous-mêmes. Esperando tu Nous venida. attendons retour. Diciéndote, ven Il Jesús. faut dire que Jésus vini. Ven Señor Vini Jesús. Seigneur Jésus. Oh Dios mío, ahora en esta Et noche, qu'on est la soir. mientras esperamos en ti, Pendant d'attendre nous. háblanos Señor por tu Seigneur palabra. par moi des paroles là. Enséñanos por tu palabra. Enseignez-nous par parole là. Que tu palabra corra en esta Les noche paroles là courir à soir. y sea glorificada en este Soit lugar. glorifié à soir ici Que là. tu pueblo sea bendecido. Peuple capable bénir. Dame tu gracia. Vraiment grâce. Necesito tu On unción besoin d'onction. para enseñar con toda claridad Pour enseigner avec toute clarité.
Hazlo en esta noche, Padre, Fais-moi asseoir. para la gloria de tu Pour nombre. gloire pour nous. En el nombre de Jesús lo pido. Jésus m'a demandé ça. Amén. Amen. Tenga la amabilidad de sentarse, mis hermanos. On va chiter ensemble, frère Maxime. Cristo vive para siempre. Christ vivant pour tout temps. Párrafo 1.7. Paragraphe 1.7. El obrero de Dios y la obediencia. Travail, bon Dieu, et obéissance. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, Dès que nous lisons parole, bon Dieu, frère Maxime, nos damos cuenta il fait nous rendre compte, que desde el primer libro en la Biblia, depuis le premier livre dans la Bible, la Biblia nos trae con claridad la necesidad de la obediencia. Bible porte pour nous avec une clarité, nécessité d'obéissance. Es más, hermanos, Et plus encore, frère, la obediencia obéissance, es una parte esencial en la fe cristiana. c'est une partie essentielle dans la foi chrétienne. El día que Dios creó al primer hombre Premier jour, dans le jour que bon Dieu créé le premier monde, là, y también de ese hombre creó la mujer, et des mondes ça a tout, bon Dieu créé femme là. la Biblia nos dice en el libro de Génesis La Bible dit que dans le livre Genèse, que Dios les dio bon mandamiento. Dieu va lire un commandement, un mandat. Dios les dio una palabra Bon Dieu va lire une parole. que ellos tenían que obedecer. Qui ont besoin d'obéir. Y Jesús, el Señor les dijo también Seigneur a dit tout, de las consecuencias des conséquences, yo, de no obedecer ese mandato de Dios. pas obéir mandat bon Dieu. El mandato de Dios era, Mandat bon Dieu, c'était, entre otros que estaban ahí, entre l'autre, ça qui était là, de todos los árboles del huerto podréis comer, de tout pied fruit qui était dans le jardin, tu vas manger. mas del árbol que está en medio del huerto Mais pied fruit qui dans mi-temps jardin, no podréis comer de ellos, vous ne pouvez pas manger. porque el día que de ellos Parce que comieres, le jour que vous va manger, ese día morirá. jour ça, il y a mourir. ¿Cuándo puede glorificar el nombre del Señor? Un mandamiento claro, Il y a un commandement qui est clair, específico, spécifique, explícito, explicite, dado al primer hombre. qui était bail dans le premier monde là. Pero todos sabemos la historia, Mais nous tous connaissons l'histoire ça, que vino el engañador, qui était venu mentir, el padre de mentira, papa mentor, aquel que hasta hoy nos quiere separar de Dios. ça jusqu'à journée aujourd'hui qui parle séparer la bon Dieu, Porque Satanás no quiere el bien del ser humano, parce qu'il parle bien pour les hommes. quiere la destrucción del hombre. Il veut détruire les hommes. Y vino, aleluya, Satanás Satan venu con su versión avec version pâle. en cuanto a lo que Dios ha mandado. C'est ça que bon Dieu te parlé. Y sabemos que Eva Nous connaissons Ève, se dejó llevar por esa versión, il laisse là aller à cause de version ça. esa versión torcida que trajo Satanás. Version touchée que Satan est venu avec là. Por eso dijimos ayer Pour ça, hier nous te dit, que es muy importante c'est très important conocer la sana doctrina, qu'on ait doctrine sainte. porque Satanás es experto Parce que Satan est expert. en traer doctrinas torcidas. Dans virer et doctrine, faire le cocher. Y Satanás le dijo, Et Satan dit, no morirás, nous ne pas mourir du tout. puedes comer libremente de ese Tu árbol. vas manger librement des fruits ça. Ese árbol más bien Fruits ça fait au bien. te hará como Dios. La fait autant que bon Dieu. Conocerás el bien y el On va connaître mal. ça qui est bien et ça qui est mal. Alabándose el nombre del Señor. Y esa primera pareja, Et premier couple là, en vez de mantenerse en el mandato de Dios, au lieu de camper on a commandement bon Dieu, en parar ahí en obediencia camper là dans obéissance, a lo que Dios ha dicho, c'est ça que bon Dieu te dit, desobedecieron a tu Dios. désobéis bon Dieu. Y la Biblia nos dice La Bible dit non, que el pecado entró en el mundo por un hombre péché rentre dans le monde par moyen d'un seul homme. y por eso también la muerte pasó a todos los Et vous hombres dites ça tout, la mort rentre dans tout le monde. por cuanto todos pecaron. Parce que tout le monde péché. Cuando puede bendecir el nombre del Señor. Amén, hermano. Amen, frère meu. Y el pecado que hizo esa primera pareja, Eh bien, péché, premier couple ça te fait, hein? para ser específico, el pecado de Adán, Pour plus spécifique, péché Adam, no fue que Adán robó nada, c'est pas parce que Adam te volé rien. porque no había nada que robar en el huerto. Parce que pas de gain dans le jardin pour te voler. Todo lo que estaba ahí era de él. Tout ça qui est dans le jardin, c'était pour lui. El Señor le dijo, Seigneur a dit, todo esto es tuyo, tout ça c'est pour vous. enseñoría sobre ellos. Recommandez. Para poder glorificar el nombre del Señor.
Tampoco el pecado de Adán Aussi tout péché Adam, fue adulterio, c'est pas adultère. porque no había con quien adulterar. Parce que pas de monde pour te commettre adultère. Eva era su sola esposa, Ève c'était seulement madame li. su única esposa. Unique madame li. El pecado de Adán era Péché Adam c'était la la desobediencia, désobéissance. que en sí es el pecado que está escondido detrás de todos los demás Et pecados. dans lui-même côté que péché ça li caché derrière tout l'autre péché. Todos los demás pecados Tout l'autre péché yo. tienen su origen Li gen origine li. en la Non desobediencia. désobéissance. La gente roba Moun vole porque à cause parce que desobedece. désobéit. La gente adultera Le monde commet adultère porque desobedece la palabra de désobéit Dios. parole bon Dieu. La gente miente Moun bay menti porque desobedece la palabra de Dios. désobéit parole bon Dieu. Aleluya. Alléluia. Amén, hermano. Amen frère mio. Obediencia es esencial Obéissance c'est essentiel. si queremos servir a Dios de Si nous voulons corazón servir bon Dieu à tout cœur non. y si queremos ser buenos hombres de Dios. Et si nous voulons ser bon monde ou bien homme femme de Dieu. Cuando hablamos de Dès obediencia, que nous parlons d'obéissance, si vamos al primer slide, para los hermanos que dans están, la première page là, gloria al nombre del Señor, un poco más, uno más. Siga. ¿Qué significa la obediencia? qui signifie obéissance? ¿Qué quiere decir obediencia? Qui ça veut dire obéissance? Obediencia significa hacer Obéissance veut dire faire lo que Dios dice ça bon Dieu dit, en el momento que Dios lo dice dans le moment bon Dieu dit pour faire là. y de la manera que Dios dice que hay que hacerlo. Jean bon Dieu dit pour faire là. Amén, hermano. Amen frère mio. Cuando Dios lo dice Là que bon Dieu dit, y de la manera que Dios se dice et que se façon haga. qu'il dit ou de faire. Amén. Obediencia es Obediencia el c'est- cumplimiento, C'est compliment, un cumplimiento obediente c'est accomplir accomplir une obéissance o sumiso ou bien del- soumettre de los mandatos de que aquel que tiene dans autoridad. le commandement monde qui a autorité. Amén, hermano. Alabanza el nombre del Señor. Ahí, en esta definición, Là dans la définition ça, podemos ver algunas cosas muy importantes. nous avons voir quelques bagages qui sont très importants. Ahí habla en la definición sobre, y dice obediente. Là il parle de définition, il parle d'obéissance, Habla ahí de una obligación il parle d'obligation, de hacer lo que Dios de dice. faire ça bon Dieu dit. Pero también dice sumiso. Mais aussi il dit pour soumettre. O sea que estamos dispuestos a cedernos a la voluntad de Dios. Disponible pour nous descendre nous dans la volonté bon Dieu. Pero también dice mandatos o mandamientos. Mais il dit tout commandement yo. O sea que es la palabra de Dios Qui le dit parole bon Dieu, que delinea para il nosotros déligné pour nous. lo que Dios quiere que lo Ça hagamos. que bon Dieu voulait pour nous faire. A Dios sea la gloria. Bon Dieu, Amén. c'est la gloire. Cuando hablamos de la obediencia a la palabra de Dios, Dès que nous parlons d'obéissance dans la parole bon Dieu, implica que hay una autoridad superior. il implique qu'il y a une autorité supérieure. Y esa autoridad es el mismo Dios. L'autorité ça c'est même bon Dieu. Amén, hermano. Amen. Y Dios nunca se equivoca Et bon Dieu pas jamais en lo trompé que Él habla, en lo que Él dice. dans ça qu'elle fait et ça qu'elle dit. Gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Pendant Jésus était sous terre, llegó un momento en que Él tuvo que reclamar a los judíos il y a un moment de se réclamer juif yo. en el hecho de que ellos lo llamaban Señor. De fait que yo te le Seigneur, Amén. Cuando se usa esa palabra Señor, dès qu'il utilise le mot ça, Seigneur, quiere decir que la persona que usa esa ça palabra veut dire monde qui utilise le mot ça, está sujeto a aquel les soumettre dans cela, a quien Él está llamando dans Señor. monde la prélé Seigneur. Está ahí en disposición de obedecer Il est disponible là pour lui obéir. a aquel que Él está llamando Dans Señor. monde la prélé Seigneur. Pero el Señor tuvo que reclamar a esa Mais gente Seigneur a besoin de réclamer monde y ça. les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Il dit pour que ça la prélé Seigneur, Seigneur. Y usted sabe Et nous connaissons que en el griego, dans grec, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, côté que le Nouveau Testament est écrit, cuando una palabra se repite dos veces, là qu'il y a un mot répété deux fois, es para hacer un énfasis. c'est pour mettre un accent. Y el Señor les Et dice, le Seigneur a dit,
¿por qué me llamáis Señor, Señor? Pour qui ça nous appelle Seigneur, Seigneur? O sea que yo estaba haciendo énfasis Ça veut dire que tu as fait une emphasis là. de que Él era su Señor. Parce qu'il était Seigneur. Yo. Pero les dice, Mais il dit, ¿por qué me llaméis Señor, Señor? pour qui ça nous appelle Seigneur, Seigneur? Y no hacéis lo que yo os Et digo. puis nous pas faire ça que moi dis pour nous faire. Van a glorificar al Señor. En otras palabras, les está diciendo Dans l'autre parole là, il t'a dit, que lo que ellos expresan con sus labios ça qu'il t'a dit avec bouche, yo, no está en línea con lo que ellos están haciendo. il pas dans ligne avec ça que tu as fait. Nosotros podemos decir muchas cosas con nuestros labios, Nous nous avons dit en pile bagaille à bouche nous. pero del dicho al hecho, hay un dicho en español que dice que del dicho al hecho Mais il y a hay mucho trecho. dicho a dicho que on monte dicho. O sea, On chemin long. o sea que hay una distancia bien larga entre lo que se dice Ou bien il y a une distance qui est bien longue de ça que on dit. y entre lo que se hace. Et de ça que on va faire. El Señor Jesús Seigneur Jésus, dio una parábola il y a une parabole. que en cierto sentido tiene que ver con la obediencia. Dans ce sens qui vient à obéissance. Él dijo de un padre Il dit de un papa que tenía dos hijos qui a deux petits garçons. y dijo al primer hijo, Il dit premier petit là, ve a trabajar en mi viña. allez al travail dans le jardin raisin là. Y ese hijo dijo, sí, Il voy. dit ça dit oui, moi prêt à aller, Y nunca fue. mais jamais aller. Y después dijo al otro Deuxième là, hijo, l'autre petit là, ve a trabajar en mi viña. al travail dans le jardin raisin là. Y el otro dijo, L'autre là dit, no voy. moi pas prêt à aller. Pero después arrepentido fue. Mais après, il regrette dans quel il aller. Y el Señor hace la C'est pregunta, à poser question. ¿cuál de los Qui dos laisse dans deux ça yo? hizo la voluntad del Qui Padre? fait volonté papa? Amén, hermano. Amen frère yo. Se puede decir muchas cosas, Capable de dire en pile bagaille. pero el asunto es Mais ça fait assez. si estamos obedeciendo. Est-ce que nous avons obéi? ¿Cuándo puede glorificar el nombre del Señor? Amén, hermano. Amen frère yo. Aleluya. Pues cuando hablamos de obediencia Et bien là que nous parlons d'obéissance, y de sumisión, de soumettre, hablamos de reconocer la autoridad. nous parlons de désobéissance. Usted no podrá conseguir el favor de Dios si no hay Ou obediencia, pas hermano. une faveur bon Dieu si pas gain obéissance. Gloria al nombre del Señor. Si vamos en nuestro libro de estudio, Si nous allons dans le livre étude noir, el primer punto, punto A, premier point A, dice la humildad conduce a la obediencia. il dit humilité conduit dans obéissance. Y ahí nos da el caso de Saúl. Là, il parle du cas de Saïl. Todos sabemos quién era Saúl, ¿verdad? Nous tous nous connaissons qui mon Saïl était. Un hombre que en sus comienzos Un homme dans le commencement, lui, se parecía muy il humilde. semblait un homme qui est très humble. Il était Amen. humilité. Humilde por lo que Dios le ha dado. Il était humilité pour ça que bon Dieu te parle. Ese hombre antes de ser rey, Un homme ça avant de venir noir, en cierto sentido, dans ce sens, no era nada. il pas rien. Él salió un día Il sortit un jour, a buscar los asnos perdidos de su là padre il cherchait bruit papa lui qui était perdu. y se encontró en la casa de Samuel. Et puis il jouait dans la caille Samuel. Y ahí en la casa de Dans la Samuel, caille Samuel là, el Espíritu de c'était Dios, souvent Dieu, por medio de Samuel, le habla pas moins de Samuel qui parlait, diciéndole a il Saúl dit Saïl, que le iba a ser el rey de Israel. libéral vin roi Israël. Amén, hermano. Él fue a buscar unas asnas Là il cherchait un brick. y Dios le dio algo mucho mejor, Bon Dieu va dire qui plus gros, plus meilleur, mucho más grande. plus gros. Amén. Pasó el tiempo Passé temps alors, y llegó el día jour arrivé, en que Samuel iba a presentar al pueblo de Israel pour dire que Samuel va présenter peuple Israël là, el rey que el pueblo de Israel estaba pidiendo. roi que peuple Israël t'a demandé. Y cuando llegó el momento Le moment vient arriver, de presentar a Saúl, présenter Saïl, Saúl se escondió. Saïl caché. Saúl no se sentía digno Saïl pas senti mérité pour de ça. tener esa Pour posición. te une position ça. Lo vio como una posición privilegiada Ouais, ça comme une position privilégiée porque lo era parce que c'est ça le y que era una posición de mucha responsabilidad. une position de en pile responsabilité. Y se escondió. Là le caché. Pero ¿quién puede esconderse en el Espíritu de Mais Dios? tout le gars caché devant ce bon Dieu. Ahí donde estaba escondido, Quand il était caché hein, Dios les dijo, bon Dieu dit, el hombre está escondido ahí. mais non non caché là-bas. Y lo mandaron a buscar Je voyais chercher. y lo hicieron rey sobre Il Israel. fait le roi sur peuple Israël là. Y Saúl empezó
con comienzos muy humildes. Saül commençait bien humble. Pero ya empezó después a dar unos pasos de Mais desobediencia. après, il commence à faire quelques pas de désobéissance. Ya empezó a sentirse suficiente Il grande commence à sentir suffit grand nègre. que no necesitaba oír al hombre de Il n'a pas Dios. besoin de temps des hommes de Dieu encore. Nunca somos suficiente grandes Nous ne pouvons jamais suffire grand. para cerrar nuestros oídos para un buen Pour consejo. fermer les oreilles, nous prions bon conseil. ¿Cuándo puede glorificar el nombre del Señor? Amén. Aleluya. Alléluia. Y cuando nos trasladamos al capítulo 15 de 1 de Samuel, Et là que nous traversons dans le chapitre 15, dans Alléluia. Samuel, gloria al Señor, vemos que en el capítulo 15 de 1 de Samuel, nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 15 là, Dios le da a través de Samuel bon Dieu, par moyen de Samuel, unas instrucciones il y a une instruction yo, claras, claire, detalladas détaillée al rey Saúl. pour Saül. Usted lo puede leer en el capítulo 15, los primeros versículos. Vous pouvez lire le premier verset dans le chapitre 15 là. La tarea era que él tenía que ir De voir cette idée aller, y destruir a los amalecitas à détruire ou bien à finir avec tout Amalekite yo. y que no quedara nada Pas quitter rien de ellos. dans eux-mêmes. Amén, hermano. Aleluya. Saúl va Saül allait, y cumple en parte con la misión. il a accompli avec une partie dans la mission. Y regresa, aleluya, a Jerusalén. Il retourne dans Jérusalem, Y se quedó ahí tranquilo, il était là tranquille. como si fuera que había hecho lo que Dios le mandó. Pour qu'il ait fait ça que bon Dieu demandé pour le faire. Pero Dios habla al profeta Samuel Mais bon Dieu parlait avec le prophète Samuel. y le dice Il dit, en el verso 10, dans verset 10 là, aleluya, y 11 también. verset 11 là tout. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, el 11, Verset 11. ¿no lo tiene ahí? Gloria a Dios. Amén. Alléluia. Cristo vive. Christ vivant. Lo leemos aquí en nuestra Biblia, pues. Amen. A su nombre, gloria. Amén. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, por cuanto se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Il dit comme ça, moi regrette moi te fait Saül roi. Li vire devant moi, li pas fait ça moi ba li l'autre fait. Samuel pas content, li fait toute nuit là à la prière dans pied Seigneur. Mira lo que dice el Señor en cuanto a la actitud desobediente de Saúl. Regardez qui ça. Alléluia. La actitud desobediente de Saúl. Attitude de désobéissance de Saül. Le dice, me pesa. Il dit moi regrette. Amén. El Señor se sintió mal Seigneur a senti mal de haber puesto, aleluya, a Saúl como rey. parce que tu mettais Saül comme moi. ¿Y sabe por Vous qué? comprenez pour qui ça? Dice, porque se ha vuelto en pos de mí. Parce que il dit il vire devant moi. En otras palabras Et dice, l'autre parole veut dire me ha desobedecido. il désobéit moi. No ha cumplido mi Il a palabra. accompli la parole moi. Saúl estaba ahí en su palacio, Saül était là dans le palais lui, tranquilo, tranquille. pensando, yo he hecho lo que tengo que hacer. Il a pensé qu'il fait ça qu'il était pour faire. Pero Dios le dice al profeta Mais bon Samuel, Dieu dit pour faire Samuel, ese hombre es un desobediente, non mais ça c'est un désobéissant. ese hombre es un rebelde. Non mais ça c'est un rebelle. Ve y dígaselo. Allez al dire. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? A Dios no le gusta la rebeldía. Bon Dieu pareil mais rebelle. Dios está en contra de Bon Dieu desobediencia. contre désobéissance. A Dios sea la gloria. Bon Dieu ce soit la gloire. Y hermano, Frère Samuel. Samuel tenía esta dura tarea Samuel te gagné un devoir qui était très dur. de confrontar al rey, De faire hermano. face avec roi ça. Hay gente que cree Il y a des gens qui croient que a nosotros nos gusta confrontar a los hermanos. que nous-mêmes nous parlons mais faire face avec frère Seigneur. No nos gusta, Nous parlons mais pero nos toca. ça c'est parti pas. Bueno, para alabar el nombre del Señor. A Samuel no le gustaba hacer eso, Samuel pas très bien pour te faire ça. pero le tocó hacerlo. Mais c'était tout pour te faire. Porque si Samuel no lo Si hace, Samuel pas fait ça, él también está en même desobediencia. tu laisses la dans Bueno, para désobéissance. alabar el nombre del Señor. Amén. Y confrontó al rey, hermano. Il confrontait roi. Aleluya.
en cuanto a su desobediencia. Dans désobéissance, à cause de désobéissance. Amén. Me llama la atención cuando usted lee este pasaje Là où le passage là, ça qui regarde attention moi. que en los versos 20 en adelante, Dans verset 20 pour devant, cuando Samuel le va a hablar a Saúl sobre su rebelión, là que Samuel va parler avec Saïl au sujet des rébellions. porque Samuel le dice, Parce que Samuel dit, déjame decirte lo que me dijo Jehová. qui t'aime dit ou qui sa bonté dit. Y Saúl le contesta, di. Saïl répond, répond. Le dice, di. Dis-moi. Amén. Dis-moi. Bisami. Sí, dis-moi. Amén, hermano. Aleluya. O sea que, como que si fuera, C'est un coup que Samuel necesitaba Samuel a besoin la autorización de Saúl d'autorisation Saïl para decirle lo que tenía que decir. pour dire ça que pour dire là. Si Saúl dice, Si Saïl dit, no me diga nada, pas dis rien, Samuel se lo dice. Samuel pas dire. Porque Samuel no quería desobedecer a Dios. Samuel pas le désobéir bon Él Dieu. no necesitaba la autorización de Pas Saúl. besoin d'autorisation Saïl. Bueno, para alabar el nombre del Señor. Pero en el verso 15, Mais dans verset 15 là, cuando Samuel confronta a Saúl là que Samuel confronté Saïl en cuanto a au desobediencia, sujet de désobéissance li, Samuel presenta ahí, Saúl, perdón, presenta ahí algunas excusas. Saïl là il présente quelques excuses. Mira lo que dice el verso 15. Regardez qui ça dit verset 15 là. Y Saúl respondió, Saïl répond lui porque Samuel le pregunta, parce que Samuel pose cette question. ese sonido de las vacas y los bueyes que están ahí, de ovejas, ¿de dónde son entonces? Pile bruit ça m'entendait en bas. Qui ça yo écoutez au sorti. Y escucha la respuesta de Saúl, Attendez réponse Saïl. porque el desobediente Parce que désobéissance siempre tiene excusas. toujours gagne une excuse. ¿Me oyó en esta noche? Est-ce que vous écoutez ma soeur? El desobediente siempre tiene excusas. Désobéissance toujours gagne une excuse. Amén, hermano. Mira cómo empieza él. Regardez comment elle commence. De Amalek los han traído, C'est bête soldat moun yo moins prend. porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Yo prend pi bel mouton yo ak pi bel bœuf yo pas touyer yo pour yo te ka faire offrande, pour yo te ka offrir yo bay Seigneur, bon Dieu ou là. Mira su primera excusa. Regardez première excuse li. Dice, aleluya, el pueblo Il dit peuple là. empezó culpando al pueblo. Il commence bay fardeau dans peuple là. El pueblo, esto no tiene nada que ver conmigo. Et peuple là pas gagner à moi-même. Yo no fui desobediente, el pueblo. Moi pas désobéir ce peuple là. Ellos son los que han traído C'est eux même qui viennent avec bête yo. lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pi gros bœuf yo, pi gros bœuf yo. Amén, hermano. Y después es como que si él se incluye, o sea, se excluye de la desobediencia, Après il exclut de désobéissance porque dice el pueblo, parce qu'il dit ce peuple là, il retire école. y ahora se incluye On a limité, il inclut en una supuesta obediencia, soi-disant obéissance. porque él dice, y los demás los destruimos. Et restio nous finit avec nos Como détruire. diciendo, ¿viste, Samuel? Et qui veut dire, Obedecí, ouais, Samuel nous obéit, los destruimos. nous détruire. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y después se justificó Après il justifié con lo que había quedado. avec ça qui te était. Y digo, lo que quedó es buena calidad. Il dit ça qui était yo bonne qualité. Es tan bueno que podemos usarlo para sacrificio para Jehová. Yo bon nous capable faire offrande avec pour Jéhovah. Amén, hermano. Aleluya. Y mira, Regardez, justifica su il desobediencia justifié désobéissance li. usando una razón espiritual. Pendant qu'il a utilisé une raison spirituelle. Dice, lo conservamos Il dit nous conserver yo, para sacrificarlos a Jehová. sacrifier yo pour Jéhovah. Es que yo soy un hombre que sacrifica a Parce Dios. que moi c'est un homme qui fait Yo sacrifice. soy un hombre Moi c'est un homme obediente. qui obéit. Cuando para alabar el nombre del Señor. ¿Cuántas veces queremos, aleluya, justificar nuestra desobediencia Combien de fois nous voulons justifier désobéissance non? con un supuesto razón espiritual? Avec une soi-disant raison spirituelle. Pero ante Dios, Mais devant bon Dieu, como decimos aquí en Papiamento, tant qu'on nous dit dans le Parlement, eflie y nota subi. cap là, il pas monter.
Amén, hermano. Amen. Con Dios eso no va. Avec bon Dieu, ça va pas marcher. Con Dios eso no va. Avec bon Dieu, ça va pas aller. Aleluya. Saúl estaba en su orgullo. Ça y est dans l'orgueil. Saúl estaba en su autoengaño. Ça y est dans l'automatie. Amén, hermano. Lo que era desobediencia, C'est ça qui est désobéissance là. Saúl lo tomaba como algo Ça y normal. est pour ça que bagay normal. Y por eso trataba de excusar su pecado. Pour ça il était traité pour te excuser ou bien. Él empezó a usar juegos de palabras Il commence à utiliser jouet de parole yo. para excusar, aleluya, su Pour pecado. excuser péché. Amén, hermano. Y él no se dio cuenta, hermano, Et il vient rendre compte lui-même. que cuando él estaba excusando su Il a desobediencia, excusé désobéissance là. él estaba mostrando su verdadera relación con Il Dios. a montré vraie relation les avec bon Dieu. Porque mira lo que él dice Parce a Samuel. Regardez qui ça dit Samuel. Aleluya. Les dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas Il dit peuple là pardonne puis bon bœuf yo et mouton yo para sacrificarlas a quién? pour sacrifier dans qui monde? ¿A quién? Dans qui monde? A Jehová. Pero ¿qué dice después? Dans bon Dieu mais qui ça dit après? Jehová tu Dios. Jéhovah bon Dieu là. Saúl sin saber estaba reconociendo Ça il se que connaît. estaba desconectado con Il Dios. a déconnecté la bon Dieu. Dice Jehová tu Il Dios, dit Jéhovah bon Dieu là. el Dios de Bon Dieu Samuel. Samuel là. Él estaba desconectado con ese Dios. Déconnecté lui avec bon Dieu. Cuando nos desconectamos con Dès que Dios, nous déconnecté avec bon Dieu, nos tornamos en hijos rebeldes, nous venions monde rebelle ça. en hijos desobedientes. Nous venions des petites désobéissances. Cuando para glorificar el nombre del Señor. Y ahí le confronta Et Samuel c'est là Samuel te confronté. y le dice Et bien il. que el pecado de rebelión Et péché et rébellion, es como adivinación, c'est même genre avec monde qui a fait magie. es como C'est idolatría. comme monde qui a servi idole. Amén. Es como, aleluya, rechazar a C'est Dios. pour refuser ou bien rejeter bon Dieu. Mira, hermano, Regardez frère Msem. en qué categoría Dans quelle catégorie? lo serio En sérieux, con que Dios ve la c'est ça desobediencia. que bon Dieu ouais désobéissance. Lo compara con el pecado de adivinación, Il compare lui avec péché monde qui a fait magie. con la brujería. Monde qui a fait magie. Cuando para alabar el nombre del Señor. Tenga cuidado, hermano, Faites attention frère Msem. que en su En desobediencia désobéissance, no se está dejando influenciar por los demonios. pour pas quitter ou influencer par démon yo. A Dios sea la gloria. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Dios le está diciendo a Et Samuel, bon Dieu t'a dit ça. a Saúl, perdón, Saïl, pardon. ese ritual religioso que tú quieres hacer Le rituel religieux que vous voulez faire, no sirve para nada il pas vaut rien. si no hay obediencia a Si Dios. pas gain obéissance dans bon Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Amen frère mio. Hermano, usted puede traer muchos sacrificios a Dios, Pourquoi venir avec un pile sacrifice devant bon Dieu? traer muchas ofrendas a Pile Dios offrande ou capable porter par bon Dieu. y hasta trabajar miles de horas en la obra de Même Dios. travail 1000 et 1000 heures de temps pour bon Dieu. Pero si eres Mais desobediente, si vous êtes en désobéissance, eso no sirve para ça pas nada. vaut rien. No sube como una ofrenda grata ante el Il Señor. va monter avec aucun offrande pas monter. Lo que sube a Dios Ça va monter pour bon Dieu. es cuando lo que nosotros hacemos C'est ça que nous-mêmes nous faisons. es motivado por la obediencia a Dios, Motiver le moyen de obéissance dans bon Dieu. con un corazón sumiso. Avec un cœur qui soumet. A Dios sea toda la Dans gloria. bon Dieu, c'est toute gloire. Amén, hermano. Amen frère mio. Aleluya. Hay un maravilloso ejemplo para nosotros de obediencia Il y a un exemple merveilleux pour nous-mêmes dans l'obéissance. y es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Obéissance, c'est nous en Jésus-Christ. Amén. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, Dans le livre Philippiens, chapitre 2, gloria a Jesús, Alléluia. nos habla de ese ejemplo maravilloso Il parle de l'exemple merveilleux ça. de la obediencia y sumisión de Cristo. Obéissance et soumettre, ou bien soumission à Jésus-Christ. Usted lo verá leer más tranquilo después de los versos 5 al 11. Verset 5, verset 11. Amén. 5 al 11. Capítulo 2, Chapitre 2, los versos 5 al 11. verset 5 à verset 11. El verso 5 dice: Verset 5 là, il dit, haya pues en vosotros este sentir c'est pour nous un gain, pour l'autre, même sentiment que tuvo también en Cristo qui Jesús. est dans Jésus-Christ là. Amén. Amen. Pablo empieza en estos textos Paul commence dans verset ça, yo,
a describir para nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pour décrire que sentiment qu'il te gagne pour Jésus-Christ. Amén, hermano. Desde que Pablo empieza a hablar aquí Depuis là que Paul commence à parler là, de la obediencia de obéissance, y la sumisión de Cristo, de soumission à Christ là, aquí en el verso 5, et dans verset 5 là, él está diciendo el por qué nos trae pour qui ça que nous venons nous porter este ejemplo exemple ça, de nuestro Señor Jesucristo, c'est nous en Jésus-Christ. que no lo está trayendo nada más para que lo admiramos Je vais t'apporter rien encore, c'était pour admirer. y para decir, mira cuán humilde y qué sumiso fue Jesús. Pour dire, regardez comment Jésus-Christ est humble et puis Desde el versículo 5, depuis le verset 5 là, él está diciendo a la iglesia en Filipo il a dit l'église Philippe là, lo que él desea que ellos hagan con esa información que les iba a dar. ça qu'il désire pour te faire avec l'information que tu as là, Amén, hermano. ¿Y qué era lo que él deseaba? et ça qu'il te désire pour te ouais, Que ellos hagan, pour te faire, que ellos cumplan pour accomplir lo que esa información dice. ça que information ça t'a dit. Amén, hermano. Porque, hermano, es muy fácil leer de la humillación Parce que de Cristo c'est très facile pour lui humiliation Jésus-Christ. y podemos admirarlo. Nous devons admirer. Pero la pregunta es, Mais question c'est, ¿qué yo hago con esa qu'est-ce información? ça moi fait avec information ça? Y Pablo nos dice ahí Et Paul dit ça là, que en nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. dans nous-mêmes de même sentiment qui te gagne dans Jésus-Christ là. En otras palabras, Dans l'autre parole, nos está diciendo, il t'a dit, les estoy mostrando algo il t'a montré quelque chose là que deben imitar. que nous devons imiter. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Y ahí empieza a mencionar Et là, il commence à mentionner, unos pasos descendientes il y a une part de descendants yo, en la humillación de de Cristo. humiliation Jésus-Christ. Porque en el verso siguiente, el Parce verso que 6, le verset suivant, verset 6 là, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. il dit ça bon Dieu, c'est ça le toujours, mais il pas jamais considérer ça comme un avantage. Cuando se usa ahí la palabra siendo en forma de Dios, L'elle utilisé la mot ça, c'est forme bon Dieu. ahí está describiendo la existencia eterna de Cristo. Il a parlé là de l'existence éternelle Jésus-Christ. Lo que Cristo era antes de humanizarse, Ça Jésus-Christ était avant qu'il te fait tête de tout le monde, o mejor dicho, antes de encarnarse. ou bien avant qu'il te tout le monde. Amén, hermano. Todos nosotros sabemos que Jesús no empezó su existencia cuando vino aquí a la tierra. Tout nous connaissons Jésus pas commencer l'existence lui à l'aller venir sur la terre. No fue ese momento que nació en Belén C'est pas le moment ça il était fait dans Bethléem. que Él vino en existencia. Il devient l'existence. Él es Dios eterno. C'est bon Dieu éternel. Él es Dios eterno. C'est bon Dieu éternel. Amén. Y ahí usa un verbo que dice siendo. Et là il y a Paul qui dit pendant lui-même. Este verbo viene del griego uparchein. Et moi ça sorti dans grec qui c'est pour Pacheim. Amén. Aleluya. En otras palabras, L'autre parole, está describiendo la décrivait un hombre Y un que hombre. está en su propia esencia, qui n'a propre essence li. el cual no se puede cambiar. Yon qui pas capable de changer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Les Jésus venu sur terre, Él no dejó de ser Dios. il pas quitter lui-même pour pas de bon Dieu. Él siguió siendo Il Dios. continue c'est bon Dieu. Su esencia divina, L'essence divine li a, aleluya, no lo dejó atrás il pas quitter le derrière. cuando Él vino a la tierra, Lesquels était venu sur terre. cuando Él asumió la forma humana. Lesquels était prend forme humaine. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Sino más bien, Sinon puis nous dit, Él no usó il pas utilisé muchas de sus cualidades como deidad en pile en qualité comme deidad. cuando estaba aquí en la tierra. Lesquels était sur terre. Amén, hermano. Amen. Él no se adhirió a los privilegios que él tenía o sea, de la deidad. Il pas No, o sea, no se agarró de eso. ou bien il pas kembe de qualité li, de saleté. Por eso dice que no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. C'est peut-être ça lui dit que il pas traité ça qu'elle pas même genre avec bon Dieu. Amén. Dans ça Jean qu'elle était là. Gloria a Jesús. Y note bien, dice que siendo igual a Dios. Il dit il est toujours mais égal avec bon Dieu. Porque algunos andan por ahí diciendo que Cristo no es Dios. Parce que quelqu'un qui marche bon là il dit Jésus-Christ pas bon Dieu. Ustedes saben quiénes son, ¿no? Ou connaît qui moun yo est. Amén. Son muy famosos. Yo très fameux, yo gagne pile relation. Amén. Y andan para arriba y para abajo Il a marché monter descendre. diciendo que Cristo Jesús no es Dios. Il a dit Jésus c'est Christ, il pas bon Dieu. Pero usted conoce la palabra de Dios. Même on connaît parole bon Dieu. Usted sabe claramente que Jesucristo es On est Dios. clairement que Jésus c'est bon Dieu. En el principio era el verbo. Dans commencement El verbo era con Dios. parole était bon Dieu. Y el verbo era Dios. Parole était bon Dieu. ¿Cuándo puede glorificar su nombre? Glorifier non lui. Amén, hermano. Pero nos dice que Él se despojó. Mais il déposé. Amén. El verso siguiente. Verset 5 là. Verset suivant. Verso 7. Verset 7. Sino que se despojó a sí mismo. Amén. Él no se despojó de su deidad. Il pas déposé ou bien détruit. Il pas détruit qualité li. Amén, hermano. No se despojó de su deidad. Il pas détruit de qualité li. No dejó de ser Il Dios. pas suspendre de ser bon Dieu. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sino más bien, Plutôt nous dit puis él rehusó il réutilisé, de usar réutiliser sus atributos, ciertos atributos de la deidad. attribut de qualité li. Por ejemplo, su Par omnisciencia. exemple omniscient li, Amén. Su omnipresencia. omniprésent li, Cuando él estaba aquí en el cuerpo, dès qu'il était là dans le corps, él estaba en un solo lugar. il était au seul côté. Amén. Él no podía estar en Judea Il va être capable dans Judée y en Samaria a la vez. puis dans Samarie à la fois. Tenía que moverse como cualquier ser humano de un parte a otro. Il devait mouvementer tant que qualquer n'importe monde aller de l'autre côté. Pero como Mais Dios, comme bon Dieu, Él es il omnipresente. est omniprésent. Nosotros sabemos que Él está aquí en esta Même noche. nous connaissons ici dans la soirée. Amén, hermano. Amen, frère. Y sabemos que está en nuestra casa. Et nous connaissons tous les lacailles, nous. Sabemos que Él hiera la tierra. Nous connaissons tous les sous terre. No vaya a ser usted como hacía un hermano, Nous una connaissons les hermana, terres. como hacía una hermana. Alléluia. No vaya a ser usted como hacía una hermana. Pas fait un coup, yon sait qui fait. Allá en un campo, en un país, Dans un camp, dans un champ, dans un pays, la hermana no quería venir al culto. c'est pas de venir dans le service. Amén, hermano. Y el pastor la fue a visitar en la casa, Il passait à visiter la caille, a hablar con la hermana. parler avec Séa. Y le dijo la hermana, hermana, Il dit, ma sœur, ¿qué le pasa? qui s'est passé? No está viniendo a la Vous iglesia. pas venir à l'église, ça passe. Amén. ¿Por qué? Pour qui ça? Y la hermana, como es campesina, Et Séa, comme un monde le dice, es que últimamente por aquí había muchos ladrones. Il dit, dernièrement, c'est parce que tu as un pile voleur. Y yo tengo muchas gallinas. Moi, tu as un pile poule. Y venían Ellos y vinieron. vienen los ladrones cuando no estoy en casa Voleur venir là que nous pas dans la caille là. y me llevan las Et gallinas, puis, il prend pour lui aller avec eux. me las roban. Je vole pour moi. Yo. El pastor le dijo, Pasteur a dit, tranquila hermana, tranquille, Sem. confía en Dios. Confie au bon Dieu. El Señor Jesús los cuidará. Seigneur Jésus, il va prendre soin. Yo. Venga a la iglesia. Viens l'église. El Señor está aquí en tu casa, hermano. Seigneur, là, il a caille ou El Señor va a guardar Le Seigneur va protéger. esa gallina que tienen, nadie los va a robar. Pour ça, là, que personne ne va voler. Yo. Convenció a la hermana Il convainc Séa. y la hermana vino al culto Et puis Séa vient l'église. y empezó el culto a andar. Et Séa commence, le service a commencé. Empezó Dios a Bon mover Dieu commence à mouvementer. y el pastor se levantó Pasteur a levé. y el pastor dijo, Jesucristo está aquí. Pasteur a dit, Jésus-Christ ici là. La hermana se puso de pie C'est à lever camper. y dijo, ay Dios mío, Aïe, bon Dieu, moi. ¿quién está cuidando mi gallina allá en la Prends casa? soin pour le moyen la caille là. Para alabar el nombre del Pas Señor. le Seigneur. Pero nuestro Dios es omnipresente. Bon Dieu, nous c'est omniprésent. Pero cuando Él vino aquí a la tierra, Mais là qu'il est venu sur terre, Él rehusó usar il réutilisait. muchas de sus características que tiene como Dios. En pile la caractéristique lui comme bon Dieu. Tomó este cuerpo, Il prend comme ça. vivió conforme este cuerpo, Il vit selon comme ça. tuvo hambre, Il était un grand goût. tuvo sed, Il était soif. se cansaba, Il était bouqué.
Amén. Cuando tenía que moverse de un lado al otro, Peut-être sortir un côté à l'autre côté. tenía que usar los transportes de ese día. Vous utilisez transport dans jour ça. Por eso usted ve a Jesús en el barco, Vous ça pas ouais Jésus dans le bâtiment. moviendo de un lugar a otro. Vous sortir un côté à l'autre côté. Lo ve en un pollino, Vous capable boire un asno. vous ouais sur un petit bourrique. Oh no. Amen. Entró a Jerusalén en un asno, en Jérusalem. un pollino de sur un asno. bourrique. ¿Sí o no, hermano? Oui ou non? Él se transportaba normal como cualquiera de nosotros aquí, Alléluia. porque rehusó Parce qu'il était utilisé de usar sus atributos como deidad. attributs comme qualité. Dice ahí que él tomó Il dit là, il prend forma de siervo. forme un serviteur. Amén. No solamente rehusó, aleluya, Non seulement il était réutilisé, y se despojó de su esplendor y gloria, il était détruit, splendeur et gloire, sino que se hizo semejante a los hombres. Perdón, se tomó forma de siervos. il était pour forme serviteur ressemblant à l'homme. Amén. Los ángeles son siervos. Les anges, c'est serviteur. ¿Cuántos saben que los ángeles son siervos? Combien de monde qui croit que c'est un serviteur? Los ángeles están puestos al servicio de la iglesia. Les anges, ils sont disponibles en service l'église là. Amén, hermano. Cuando usted lee el libro de los Hechos, Là que vous appelez livre Actes des Apôtres, usted puede ver claramente ahí el ministerio de los ángeles. vous pouvez voir clairement le ministère des anges. Están ahí a disposición Dieu là à disposition. del pueblo de Dios. Père bon Dieu. Amén. Dios nos los manda para guardarnos, Bon Dieu, faut y pour protéger nous. para protegernos, Pour prendre soin de nous. para Pour librarnos. délivrer nous. A Dios sea la Bon gloria. Dieu, ce soit la gloire. Amén, hermano. Pero dice que tomó forma de siervo, Mais il dit pour forme un serviteur. pero no siervo, o sea, en el sentido de un ángel. Mais par un serviteur dans le sens de 11 anges. El verso sigue diciendo, Verset à côté dit, aleluya, hechos semejante, vuelvo otra vez, hechos semejante a los hombres. il était ressemblé même avec monde. Amén, hermano. Hasta ahí se humilló. Jusque là, il était humilié. Lui. Tomó este cuerpo Il prend corps ça, débil, faible, frágil, fragile. lo tomó, Il prend, se encarnó, hermano. il prend. Cuando puede glorificar el nombre del Señor. Y cuando estaba aquí en medio de los hombres, Et là qu'elle était là, dans le mi-temps, Mounio, aleluya, se humilló hasta lo sumo. il était humilié. Lui. Él fue el más humilde Il était monde qui était plus humble de los hombres. que tout l'autre monde. Amén, hermano. El más humilde de los hombres. Il était plus humilité que tout l'autre monde. Mira, Jesús andaba con los discípulos Jésus a marché avec les disciples. y había momentos que no se podía identificar Il était un moment capable d'identifier que era él. que c'était lui-même. Él no andaba ahí entre ellos como si él fuera, Il a marché yo soy el maestro aquí. il a marché dans le mi-temps, il a cru que c'est un professeur. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní antes de ser entregado por Judas? Vous songez pendant qu'elle était dans Gethsemane avant de Jesús- remettre par Judas. Jesús estaba con los 11 discípulos en el Getsemaní, ¿sí Jésus o était no? ensemble avec 11 disciples dans Gethsemane. Y el traidor ese, Et trahison, c'était Judas, Judas. fue a buscar a los fariseos Pharisiens, y a los soldados avec soldats, para arrestar a Jesús. pour arrêter Jésus. Y cuando ellos entraron en el huerto, Et pendant qu'il est rentré dans le jardin, ahora lógicamente el huerto estaba oscuro. qu'on y a logiquement, un champ ou bien jardin, il était fait noir. Probablemente había luz de las estrellas de la luna. Probablement, il y a une lumière des étoiles de la ligne. Pero cuando ellos entraron al huerto, Mais là, qu'ils sont rentrés dans le champ, ellos preguntaron por Jesús. je pose des questions à demander pour Jésus. Amén, hermano. O sea que Jesús no estaba ahí sobresaliendo Ça veut dire Jésus pas là fait sortir entre los discípulos. entre les disciples. Ellos no lo pudieron identificar. Pas capable de connaître ou bien identifier. Ellos sabían quién era él o no. Et te connaît qui m'unité, oui ou non? Él se sentaba en la plaza a Il enseñarlos. te chita sur place, tu as passé. En la sinagoga se le enseñaba. Si dans la Golgotha, tu pas prendre mon yo. Amén, hermano. Pero cuando él estaba entre sus discípulos, Mais pendant que ensemble avec les disciples, él era humilde. il était humble, humilité. Amén, hermano. Un día llegaron a la casa después de un gira misionera, vamos a llamarlo así. Et un jour, il est là, dans le cas, là, loin, il y a un missionnaire. Ellos todos estaban predicando y llegaron a la casa Il était là, tu as prêché dans le cas, là. y se sentaron. Et puis, il chita. Y vieron que Jesús fue Et Jésus est allé, ouais, qui ça? y cogió Il prend
un ponchero, il prend un criche, lo llenó de agua, il plein de l'eau, se silló una toalla et puis il mettait, on passe une serviette dans rien, y empezó a lavar los pies a los il discípulos. commence à laver pieds disciples. Amén, hermano. ¿Usted se imagina eso? Pourquoi vous imaginez ça? El maestro y Señor Mettre le professeur Seigneur, lavando los pies a los la discípulos. laver pieds disciples. Es que él era En humilde. réalité humble. Dije que era humilde. Moi, il était humble. Hoy en día se está propagando mucho Je dis en pile, mon a propagé un orgullo grande. un gros orgueil. Como que si nosotros los siervos de Dios tenemos que ser gente. Et à coup, serviteur, bon Dieu, nous de ce monde. Amén, hermano. ¿Sí o no, hermano? Oui ou non, frère? Y usted lo ve. Et où est ça? Pero como siervo de Dios, Mais comme serviteur, bon Dieu, a pesar de la función que tenemos, à partir des fonctions que nous gagnons, debemos ser gente humilde, nous hermano. devons ser monde qui a humilité. Bueno, para alabar el nombre del Señor. Amen. Él fue el más humilde de los hombres. Il a plus humilité que tout l'autre monde. Y dice que fue obediente Et il dit qu'il était obéissant hasta la muerte. jusqu'à dans la mort. Y muerte de Et cruz. puis la mort de la croix. Amén, hermano. Muerte de cruz. La mort de la croix. Hay unos textos en la Biblia, Il y a un verset dans la Bible. creo que lo tenemos ahí, Filipenses 2, el verso 8. Je crois qu'il y a un verset 8 là, Philippiens ¿Lo 2. tenemos el verso 8? Jerry. Amén. Hay 3 versos en la Biblia Il y a 3 versets dans la Bible que muestran qui directamente montrent directement que Jesús fue obediente. que Jésus était obéissant. Uno está aquí en Filipenses 2, Il y a un là dans Philippiens 2, verso 8. verset 8. Mira en la mitad del versículo. Regardez dans mi-temps verset A. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte Il dit, il rabaisse tête li tant que monde. y muerte de Il cruz. se met devant bon Dieu, il obéit bon Dieu. Y Romanos 5 también lo dice. Et Romains 5 l'a dit, Creo que lo tenemos ahí. Verso 19. verset 19. ¿Lo tienes, Jerry? Romanos 5, 19. Romains 5, 19. Cristo vive. Christ vivant. ¿No? ¿No lo tienen? Ok. Pero lo pueden anotar. Mais on est capable d'écrire. En Romanos 5, 19 Romains 5, 19. y también en Hebreos 5, 8. Dans Hébreux 5 et 8. tout. Y yo quiero leer, a ver, ahí está Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amen. Amén. Romains 5, 19. Il dit comme ça. La Biblia enfatiza La Bible enfatise, sobre la obediencia de Cristo. il mettait accent sur obéissance Jésus-Christ. Quiero leer Hebreos capítulo 5, Je voulais lire Hébreux chapitre 5, el verso 8. Creo que ese sí lo tenemos. verset 8. Amén. Hebreos 5, 8. Hébreux chapitre 5, verset 8. A su nombre sea la gloria. Bon Dieu, c'est la gloire. Mira lo que dice. Y aunque era hijo, Il dit à tout les petits, bon Dieu, por lo que pareció, aprendió la obediencia. à tout les petits, bon Dieu, alléluia, les vins connaît, ça qui est yon moun obéissant. Él fue obediente, hermano. Il était obéissant, frère et sœur. Amén. Siempre fue obediente. Il était toujours obéissant. Pero la obediencia de él Mais obéissance là, tuvo que ser probada. c'était sondé. Amén. Y cuando vino aquí a la tierra, Et pendant le venir sur la terre, esa obediencia de él obéissance là, fue probada. c'est sondé. Fue probada. C'est sondé. Y salió aprobado. Et puis il est sorti approuvé. Salió que es Il est obediente. sorti comme yon qui était obéissant. Él obedeció al Padre en todo. Il était obéi papa dans tout. Estaba ahí la palabra escrita. Il a la parole là écrit Salmo 40. dans Somme 40. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Il dit à coup, ou le livre là qui est écrit de moi-même là, El hacer tu voluntad me ha dans agradado. volonté, dans cette volonté, moi qui fait plaisir. Y tu ley está en medio de mi Et corazón. puis loi ou dans kem, Eso estaba escrito ça a été écrit en las dans la profecías. prophétie. Lo habló el salmista. Somme dans parler de lui-même. Amén, hermano.
Y se refiere a Cristo, Il veut parler là de Christ là. que él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Il est Padre. disponible pour te faire volonté papa. Y él vino aquí a la tierra Il est venu ici-bas, y mostró il montrait que él era qu'il obediente. était obéissant. Y obediente hasta la Et muerte. obéissant jusqu'à la mort. En los momentos más duros de su vida. Il moment qui était pire dans la ville. Él oró ahí en el C'est Getsemaní. qu'il vient dans Gethsemane. Y él dijo, aquí estoy, Padre. Il dit papa, mets-moi là. Si fuera Si posible, c'est possible, pasa de mí esta copa. ou était connu ça devant. Oró una Il vez prie une fois, y no vino contesta. eh bien réponse pas de venir. Y oró la segunda Il vez. prie deuxième fois, Señor, si fuera posible, Padre, si c'est possible papa, pasa de mí esta copa. ou était connu ça devant. Y no vino contesta. Pas de venir réponse. Oró por la tercera Il vez prie encore une troisième fois. y dijo al Padre las mismas Il dit palabras. papa, même parole là. Pero esta vez él dijo, Mais face à lui dit, hágase tu voluntad. fais volonté. Estoy aquí Mets-moi là. para demostrar que soy Démontrer obediente. que moi obéissant. Estoy aquí Moi là. para cumplir tu Accomplir palabra. la parole. No estoy aquí Moi là. para rebelarme contra tu voluntad. Révéler pour volonté. Hágase como tú quieras, Padre. Fais ce que vous voulez papa. Soy Moi je suis obediente. obéissant. A Dios sea la Pour gloria. que ce soit la gloire. Y cuando él hizo Et eso, là qu'il fait ça, vino los ángeles y le quand je fortalecieron. finis, il y a la force. Hermano, cuando estaba dispuesto a obedecer, Même semble que disponible pour obéir. Dios nos da la Pour fortaleza. dire en bas aux forces. Nos da la La fortaleza. bonne force. A veces obediencia es difícil. Obéissant, c'est ¿Sí difficile. o no, Oui ou non, hermano? frère? Pero es lo Plus mejor. meilleur. Es lo Plus mejor. meilleur. Aleluya. Alléluia. La obediencia cuesta. Obéissance, l'écouter. Amén. Amen. Gloria al nombre del Señor. Cristo obedeció Jésus-Christ obéit. en todo. Dans tout. Por eso dice el apóstol Pablo ahí C'est pour ça l'apôtre Paul dit, en Filipenses 2:5. dans Philippiens 2, 5, Haya pues en vosotros este mismo sentir. pour joindre dans nous-mêmes, pour gagner dans nous-mêmes, même sentiment. Y mira lo que dice ahora el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2, Et regardez qui ça dit dans l'apôtre Pierre, verso 21. Amén. Creo que lo tenemos. 1 de Pedro 2, 21, hermano. en Pierre 2, verset 20, Quiero 21. avanzarlo un poco. Sigue un poco más. 1 de Pedro 2. En Pierre 2, Amén. verset 21. Pues para esto fuisteis llamados. C'est pour ça moi-même, Porque Dieu, ta- relais-nous. Porque también Cristo padeció por nosotros, Parce que Christ a souffert pour nous. dejándonos que Il quitte qui ça? ejemplo. Il y a un exemple. Pero ¿qué dice después? Nada más vino a Qui ça dit darnos après? ejemplo. Qui ça le dit après? Él nos dio un ejemplo con un motivo, Il va nous donner un exemple pour une raison. para que sigáis sus Nous pisadas. devons suivre Palio. Amén, hermano. Amen. Para que sigamos su Nous pisada. devons suivre Pielio. Hermano, tenemos que seguir las pisadas de Frère, Cristo. nous devons suivre pas Jésus-Christ. Hay que ser obedientes. Nous devons ser mon obéissance. Amén. Para terminar, Pour terminer, ¿a qué debemos ser obedientes? dans qui nous devons obéissant? El próximo slide, hermano. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. Aleluya. Alléluia. Creo que hay un pequeño problema ya con los slides. A Dios la gloria. Ah, bon Dieu, ce soit la gloire. Sigan orando a Dios Continuez à adorer bon Dieu. mientras ellos ven qué es lo que pasó. Gloria a Jesús. Alléluia. Bendito sea el nombre de Jesús. Soit le nom de Dieu. ¿A quién debemos ser obedientes? Dans qui nous devons obéissant? Aleluya. Cristo vive. Alléluia. Alléluia. Si se le borró, seguimos. Se le borró. Amén. Tenemos que ser obedientes Nous devons ser monde qui obéissant. a Dios. Dans bon Dieu. Amén, hermana. Amen, frère Sam. Él es el Kyrios. C'est lui-même qui. Dije que Él es el C'est lui qui Kyrios, crie. la máxima autoridad. Maximum autorité. Debemos ser obedientes a su palabra. Nous devons obéissant dans la parole. Hay gente que dice, yo obedezco a Dios, Il y a des gens qui disent, moi obéis bon Dieu. pero no obedezco su Je ne palabra. pas obéir parole. ¿Qué locuras estás hablando? Qui faut lui parler là alors? Si obedeces a Dios, tienes que obedecer su Si vous obéissez palabra. bon Dieu, vous devez obéir parole tout.
El Señor Jesucristo dijo, Seigneur Jésus-Christ dit, si me amáis, si nous aimons, guardad mis mandamientos. qu'aimer commandement yo. A su nombre sea la Bon gloria. Dieu soit la gloire. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que ser obedientes a la misión en que estamos Nous trabajando. devons obéir dans la mission dans le monde qui travaille pour lui. Amén. Obediente a nuestros líderes, a nuestros pastores. Obéissant dans le pasteur yo, dans le leader yo. Hay gente que ellos, ¿cómo se dice eso? Citan Gen moun yo cité las palabras de Pedro. parole Pierre. Amén. Cuando Pedro le querían, ¿cómo se dice? Parar Là que Pierre te voulait camper ou bien para que no obedeciera, para que no predicara más la palabra. pour pas prêcher parole encore. Entonces Pedro le dijo Et bien Pierre dit que es innecesario il est nécessaire obedecer a Dios antes que a los hombres. obéir bon Dieu ou bien au lieu l'homme. Entonces hay gente que dice, Eh bien qui ça gen moun qui ça yo dit? yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Moi je dois obéir bon Dieu Yo no voy a seguir ninguna instrucción avant moun. yo no voy a seguir ninguna instrucción que me da el pastor, On va pas suivre aucune instruction qui est pasteur bail porque yo soy un hombre espiritual parce que moi c'est un monde spirituel. y obedezco a Dios solamente. Obéir bon Dieu seulement. Y citan ese Et versículo, puis aussi le verset ça. pero ese versículo es mal citado. Le verset ça est mal cité. Cuando Pedro habla ahí de eso, Là que Pierre parlait là de ça, habla a un grupo de il fariseos parlait d'un groupe pharisien que quería impedirle hacer la obra de qui Dios. voulait empêcher le fait de travailler bon Dieu. Y él dijo que él tenía que obedecer a Dios primero antes que a los Il hombres. dit il voulait obéir, il besoin d'obéir bon Dieu avant d'obéir monde. Amén. La Biblia dice en La- cuanto a la obediencia a los que están en autoridad, a los pastores. La Bible parle de obéissance La- devant monde qui a servi bon Dieu. La Biblia nos dice, Pasteur. obedeced a vuestros pastores. La Bible dit obéir pasteur nous yo. Se acabó los amén. Amen. Amén, hermano. Amén. Ahorita estaban diciendo amén con fuerza. Il t'a dit amen avec force. Dice, obedeced a vuestros Il pastores. dit obéir pasteur nous yo. Y dice, porque ellos velan por vuestras almas. Il dit c'est eux même qui surveiller pour nous. Usted sabe cuántas veces cuando usted está durmiendo, Pour roncando, combien de fois dormir et pour ronfler. y usted dijo al pastor, pastor, no se olvide de mí, ore por Il dit mí. pasteur pas oublier me prier pour moi. Y usted va a su casa, Voilà caillou. sube a la cama y se pone a roncar. Monter cabane pour commencer à ronfler. Y el pastor ahí, Le pasteur même là. orando, La prière. ayuda a mi oveja, Aidez mouton là. fortalezca mi Pas oveja, mouton la force. cuida mi oveja, Prends ce mouton là. fortalezca mi oveja. Mouton la force. A Dios sea la gloria. Que ce soit la gloire. Y cuando llega la hora de obedecer, Puis là que l'est arrivé pour obéir. ay, yo no obedezco al pastor. Ah, moi pas obéir pasteur. Entonces sí, ya no obedezco. Et puis laisse assis pas Bueno, obéir. para alabar el nombre del Señor, hay que obedecer, Nous hermano. devons obéir frère et sœur. Aleluya. Hay que obedecer las autoridades de un Nous país. devons obéir autorité qui dans un pays. Están ahí puestas por Parce Dios. que yo là yo mettez par Dieu. La única manera que podemos desobedecer esa autoridad Une façon de désobéir autorité ça, es cuando vienen con cosas que están contra de la palabra de c'est là que Dios. vient avec un bagage qui compte parole bon Dieu. Cuando para glorificar el nombre del Señor. Amén, hermano. Amen frère yo. Le voy a dar una tarea para esta noche. On parle pas un devoir pour asseoir. O mejor dicho, hágalo mañana. Ou bien plutôt nous dit on va faire le monsieur. Porque quizá usted lo va a leer y queda dormido. Peut-être qu'on va lire et puis dormir bon. Lea Deuteronomio capítulo 28. Livre Deutéronome chapitre 28. El verso 1 al 68. Verset 1er arrivé dans 68. 68 versículos hay ahí. 68 versets qui sont là-dedans. Ahí habla Deuteronomio 28. Deutéronome 28. Del verso 1 al 68. Verset 1er à 68. Ahí están las C'est bendiciones la bénédiction yo, yeah, de la obediencia. de obéissance. Pero está también las maldiciones Mais là-dedans, tout est malédiction yo, de la de desobediencia. désobéissance. Amén, hermano. Léalo. Lille. Quizás si usted lo va a leer esta noche, como son 68 versículos, Peut-être qu'on va lire la soeur comme c'est 68 quizás versets. después de 15 versículos te quedaste dormido. On va commencer à arriver dans 15 versets et puis dormir bon. Pero entonces léalo mañana, pero léalo. Eh bien, lire demain, lire. Amén, hermano. Seamos obedientes. Pour nous, c'est le monde qui obéissant. El hermano Ortiz decía, Et frère Ortiz se dit, obedecer a Dios cuesta mucho. obéir bon Dieu, l'écouter en pile. Pero él dice, Mais il dit,
Desobedecer cuesta más. Désobéissance, là que vous désobéissez, il coûte plus. Y usted lo puede ver. Vous capable voir. Las maldiciones de desobediencia Malédiction de désobéissance, son más que las bendiciones de la il obediencia. plus que bénédiction, obéissance. Obedecer cuesta mucho. Obéir coûte en pile. Desobedecer cuesta mucho Mais más. désobéir coûte plus. Las consecuencias de la desobediencia Et conséquences sur de désobéissance, son grandes. yo gros, yo en pile. Que Dios nos ayude, hermanos. Que bon Dieu aide nous frères et sœurs. Póngase de pie, adora al Señor. Enlevez camper, adorer Seigneur. Bendiga su nombre sagrado. Béni soit le nom de Dieu. Alábale que Él vive. Adorez-le, louez-le. Santo su nombre. Non, il sert. Santo su nombre. Non, il Aleluya. sert. Alléluia. Santo su nombre. Non, il sert. Oh, adoramos a Jesús. Nous adorons Jésus. Adoramos a Jesús. Nous adorons Jésus. Cristo vive. Christ vivant. Gracias, Señor. Aleluya, alábalo. Al oír tu voz en los aleluya. Cántalo. Dígaselo. Aleluya. El Señor está aquí en esta hora, hermano. Seigneur, ici, dans le moment ça. El Espíritu Santo está en este lugar. L'Esprit est ici, là. El altar está abierto, hermano. Mettez la l'ouvrir, frère et sœur. Usted puede pasar y decir al Señor, Señor, ayúdame. On va passer pour dire Seigneur, Seigneur, aidez-moi. Yo reconozco, Moi, Señor, reconnaître, Seigneur. que a veces en mi corazón Il va falloir dans le cœur, moi. hay aspectos de Un desobediencia. aspect de désobéissance. Señor, a veces me cuesta obedecer. Seigneur, ça coûte des fois pour me Oh, obéir. mi alma te alaba. Non, moi, loué. Pero aquí estoy, Señor. Mais moi là, Seigneur. Como tú aprendiste la obediencia, Pour que vous apprendre pour obéir. yo también quiero aprender a obedecer. Moi, je apprendre pour obéir. Oh, Padre de la gloria, ayúdame. Papa de la gloire, aidez-moi. Ayúdame, ministra mi corazón en esta noche. Ministra mi corazón en esta noche, Señor. Yo necesito tu ayuda. Mon besoin d'aide. Cámbiame. Changez-moi. Crea en mí un corazón nuevo. Créez dans moi-même un cœur neuf, Seigneur. Crea en mí un corazón obediente, Créez dans moi-même Padre. un cœur qui est obéissant, Papa. Ayúdame, Dios mío. Aidez-moi, bon Dieu, moi. Ayúdame, Señor. Aidez-moi, Seigneur. Oh, gloria al Señor, aleluya. Alléluia. Sí, habla con Dios en esta hora. Habla con Dios. Sí, Señor. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es. Oh, dígaselo una vez más. Mi corazón entonará. Oh, cuán grande. Sí, cuán grande es Dios. Mi corazón. Oh, Padre. Padre, ministra estos corazones. Ministra estas vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Non, Jésus. Vamos a orar por estas vidas, hermano. On va prier pour frère, c'est ça. Vamos a orar por ellas. On va prier pour eux. Ellos están aquí en el altar Nous-mêmes qui là dans l'hôtel là. porque ellos desean obedecer a Dios. Nous-mêmes qui désirons obéir, bon Dieu. Vamos a orar para que Dios les dé esa fuerza, On va prier pour Dieu, va force ça. que Dios les dé esa disposición Dieu va disposition ça. de obedecer. Pour obéir.
Oh, pídalo a Dios en esta hora. Demandez mon Dieu, Esta noche, Assoya. la oración que vamos a hacer Prière que nous allons faire. es para pedir a Dios Demandez mon Dieu. que nos ayude a Pour obedecer. aider nous obéir. Que nos ayude a Aider obedecer. nous obéir. En el nombre de Non, Jesús. Jésus. En el nombre de Jesús. Non, Jésus. En el nombre de Non, Jesús. Jésus. Gloria al Señor. Vamos a orar por ellos. Allons prier pour eux. Aleluya. Los líderes pueden pasar. Y juntos vamos a orar para que Dios Et les deux les passent. dé esa fuerza. Allons prier pour Dieu va force. Queremos orar que Dios te dé esa fuerza Pour Dieu va force. para que puedas obedecer. Obéir. Oh Padre, te adoramos. Papa, nous adorons. Oremos por ellos. Allons prier pour eux. Aleluya. Ponga tu mano. Mettez mes mains. Ponga tu mano sobre ellos. Mettez mes mains sur eux. Y clamemos a Dios por esa fuerza interna. Pour force en dans ça. Que Dios los dé fortaleza en tu interior. Pour Dieu va force intérieure en dans. Ayúdame. Mon Dieu, aidez-moi. Ayúdame, Padre. Aidez-moi, papa. Ayúdame, Señor. Seigneur. En el nombre de Jesús. Non, Jésus. Mira esta vida. Mais les frères. Mira esta vida, Padre. Les frères ça. Mira esta vida. Mais les Él quiere obedecerte. papas. Livre obéir. A veces no es fácil, Dios. Il va falloir pas facile, bon Dieu. A veces es Il difícil. va falloir difficile. Pero dale la fuerza que Él Il va necesita la force qu'il a besoin. para obedecerte, Dios mío. Pour obéir ou papa. Espíritu de Je Dios. suis bon Dieu. Aleluya, obra en este corazón. Papa, aidez pour obéir dans quel. Obra en este corazón. Obéir qu'est-ce ça? Cambia el corazón, Padre. Cambia el corazón, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, toca a mi hermana. Toca a mi hermana, Padre. Pon tu mano sobre esta vida. Mettez-moi aussi. Pon tu mano sobre ella, Padre. Sur lui, papa. Ayúdala. Aidez-les. Ayúdala. Aidez-les. Oh, el salmista David dijo: cree en mí, Bueno, bueno. un corazón limpio, Quel qui pourra. renuevo espíritu recto Quel qui pourra. dentro de mí. En esta hora, toca esta vida. Cambia el corazón. Cambia el corazón. Dale la fuerza que ella necesita para obedecerte. Ayúdala. Ayúdala a caminar en obediencia. En obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ayúdanos en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. 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 Sí, Señor. Cántalo. Oh, en el nombre de Jesús. Dígalo. Mi corazón. Ministra, Padre. Quebrante, Espíritu de Dios. Sigan orando al Señor, aleluya. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dígalo en esta hora. Oh, cuán grande es Él. Decláralo, Él es grande, aleluya. Déclarez-les grand. Entona una canción. Oh, aleluya. Cuán grande es Él, Sí, Dios es grande. Oh, alabanza a Jesús.
Adora a tu Dios un rato más. Yo sé que el tiempo ha avanzado, aleluya. Pero un rato más, un rato más. Un rato más, aleluya. Entrega todo al Señor. Todo orgullo que te impide a obedecer a Dios, a ese Dios grande. Oh, alabanza a Dios. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gracias, gracias. Saludamos a todos aquellos que están en sintonía. La obediencia es importante. Los que están en Curazao, todos los hermanos allá en Curazao, Dios le bendiga ricamente. Los hermanos allá en Holanda, Colombia, los hermanos allá en Ecuador, los que están aquí en Bonaire, amén, Dios le bendiga ricamente. Alabanza al Señor. Janet Calderón nos manda saludos. Dice Dios le bendiga desde Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. Dios le bendiga ricamente. Julián Hernández. Pastor Dara lo conoce. Julián Hernández manda saludos. Dios bendiga hermano Darren. Amén, me suena a mí también, pero no sé quién es. Amén, Francis Leolina también le manda los saludos. Vamos a dar Dios gracias en esta noche, aleluya. ¿Cuántos recibieron palabras del Señor? Eso necesitamos, hermanos. Eso necesitamos, Jehová. Dejar que esta palabra penetre en nuestras vidas. Si usted está siguiendo lo que está pasando en el Medio Oriente, todo muestra, hermanos, que en un momento a otro suena la trompeta. Suena la trompeta. Están atacando a Israel. Están atacando al pueblo de Dios. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Oh Padre Celestial, Dios de gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que hemos recibido todos estos días. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender, a atesorar estas palabras, Dios mío. Ayuda a los cursantes, Dios mío, Jehová, a los que siguen el curso, contestar esas preguntas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. ¿Y cuántos gozaron? Amén. Es un curso de liderazgo, pero también una campaña de alabanza al Señor. Este estudio que estamos dando, por esta vez es tan fuerte, aleluya. Amén, hermanos. Pero es bueno para tu alma, es bueno para tu espíritu. Recibir palabras sólidas. Recibe la palabra y reacciona siempre en esa palabra preciosa. Amén. Y llamamos bienvenido en esta noche. Antes de despedirnos, estamos contentos, nos gozamos con nuestro hermano Dominique, con su esposa Medellín, porque sus hijos están aquí. Lance está aquí, aleluya. Y Indel está aquí. Con la gracia del Señor. Gracias, Padre. Nos gozamos con ustedes, aleluya. Porque sabemos de la situación en Haití. Amén. Están aquí con sus padres. La familia está completa, ¿o no? Gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor por esta victoria. Hermanos, mañana tienen libre. No del trabajo, pero de la iglesia. Y nos vemos el domingo en la mañana otra vez. Amén. Para seguir adorando al Señor. Para seguir glorificando al Señor. ¿Podemos estar de pie? Espera un momento. Nuestro hermano pastor Darren puede despedir. ¿Cuándo mandan saludos a Aruba? Gloria al Señor. A Dios sea la gloria. Hermano, muchas gracias por permitirme de estar aquí con ustedes. Nos hemos gozado. Yo me he gozado. Nervioso, pero gozando.
No es fácil muchas veces traer la palabra, Il n'est pas facile en plusieurs fois pour venir avec parole. pero Dios nos ayuda, Mais bon hermano. Dieu aide-nous. Aleluya, estoy contento. Moi content. Gracias al pastor George, Merci à pasteur George, a su esposa, Madame Lee, al hermano Jerry à frère Jerry y a todos los hermanos et à tous frères sœurs. por sus Avec atenciones, attention yo, por verles pour voir yo. y así ver que están perseverando en el Et Señor. comme ça nous voyons qu'il y a persévérer dans le Seigneur. Estamos contentos con eso. Et nous contents avec ça. Como decía el pastor George, Tant que le pasteur George dit, viendo todo lo que está sucediendo, nous voyons tout ça qui a passé. un momento u otro nos Et un podemos moment ir, pour hermano. l'autre nous pouvons aller. Amén. No sabemos si quizás nos volvemos a ver. Nous pas connaître si Aleluya. Por lo menos aquí en la tierra. plus ou moins ici-bas. Pero allá en el cielo, Mais en l'air, dans le ciel là. si tu nombre está escrito, Sinon, on écrit. allá nos vemos, hermano. En l'air, nous va ouais. En el nombre del Señor. Pues les aconsejo Et puis, m'a conseillé, que sigan perseverando en el Señor, continuez à persévérer dans le Seigneur. sigan adelante Continuez vers l'avant. haciendo este precioso labor que están haciendo en este lugar. Ce travail qu'on va faire dans ça. Creemos que la obra seguirá creciendo Nous maravillosamente. croyons qu'il lève la continuer. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Seguimos trabajando unidos, Continuez travail unis. como lo hemos hecho siempre. Donc, on a toujours fait. Aleluya. Ustedes saben que el pastor George, mi persona, Nous connaissons qui est pasteur avec moi. somos amigos de muchos Nous años. sommes amis pour un pile d'années. Peleamos juntos, Nous gommons ensemble. discutimos Nous discutons juntos, ensemble. y oramos Nous juntos crions ensemble. y seguimos de pie Et juntos. puis, nous continuons de subir ensemble. Sí, porque a veces la gente cree que si como hubo si hay una fricción entre yo, un hermano y uno, ya hay que romper la amistad. No, Et no, il no, y a des gens qui hermano. pensent que si il y a une discussion entre deux amis, nous devons casser l'amitié. Non. Hay discusiones sanas que se puede hacer Il y a une vraie discussion capable de faire. y siempre lo hacemos, hermano. Et puis, nous toujours faire ça, frère. Yo le llamo a él Moi, relève. muchas veces para pedirle consejo. Plusieurs fois, moi, relève pour demander le conseil. Él me llama a mí Il relève moi-même, para pedirme pour consejo demander le conseil. y nos sostenemos el uno al otro Et nous nous soutenons l'autre. en la obra del Señor. Relève le Seigneur. Amén, hermano. Amen, frère. Nous Queremos seguir siempre trabajando voulons toujours continuer de travailler. desde que nos convertimos Depuis que je nous convertis, a ese fuego en nuestro corazón, et nous identifions ça dans le cœur. de trabajar por el Nous Señor. travaillons pour le Seigneur. Amén. Este es nuestro anhelo. C'est ça qui c'est l'envie, nous. Esperamos nuestra recompensa allá arriba, Nous hermano. récompense nous en l'air. Dios nos lo va a dar. Bon Dieu va nous. Sigo orando por la isla de Aruba, Continuez à prier pour Aruba, por la obra y en ese lugar, pour l'œuvre là qui gagne là-bas, que siga creciendo y qu'à avanzando. continuer à grandir et avancer. Que Dios bendiga a todo ese pueblo que está allá en Aruba, Que bon Dieu bénisse tout le peuple qui est à Aruba, los hermanos, los obreros, les frères et l'ouvrier, y que la obra pueda seguir expandiendo con la ayuda del et Señor. l'œuvre capable de continuer à élargir. ¿Cuándo avec seguirán le Seigneur. orando por nosotros? Continuez à prier pour nous. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Amen, frère. Este año, con el favor de Dios, J'ai année ça avec aide bon Dieu. si las finanzas nos lo permiten, Si les finances, s'ils permettent, les haré saber, porque vamos a cumplir 10 años en el edificio donde estamos. je vais capable de faire reconnaître parce que nous allons accomplir 10 ans dans l'édifice que Ustedes cumplieron 17 años en este edificio. Ustedes cumplieron 17 años en este edificio. Ici là, nous accomplir 17 ans ici là. Nosotros vamos a cumplir 10 años en el edificio donde estamos. Mais nous-mêmes là-bas, nous allons accomplir 10 ans dans l'édifice que nous sommes. Y el pastor dijo, Le pasteur a dit, el sábado que fue la celebración, samedi qui était célébration, que estaba muy agradecidos de nosotros allá en Aruba, il était très remerciement à nous-mêmes, dans Aruba, porque de verdad vino un grupo precioso parce que vraiment, il y a un groupe précis qui est venu, y ayudó en la primera parte, qui a aidé dans la première partie devant, y después vino otro grupo après venu l'autre groupe, que también ayudó en cierta parte de esta parte. Amén. surtout qui a aidé dans aussi les parties, dans la partie ça. Pero también nosotros le damos muchas gracias a la obra en Bonaire, Mais aussi, nous disons en pile merci dans l'œuvre Bonaire, porque cuando nos faltó en cierto momento las parce finanzas, que là que nous avons manqué dans un série de moments l'argent, Bonaire nos ayudó. Bonaire aidé nous. Bonaire nos ayudó Bonaire aidé nous. y pudimos terminar. Et nous sommes capables de terminer. Amén. Aleluya. El pastor George se puso dispuesto Pasteur Georges était disponible a prestar una cierta cantidad de dinero a pour te nosotros. prêter une quantité d'argent pour nous. Aleluya. Y con la ayuda de Et Dios puis avec aide bon Dieu, hemos podido cumplir nous sommes capables d'accomplir. en aquel entonces Et dans l'époque ça alors, de pagar toda esa deuda. de payer toute dette là. Amén, hermano. Pero le agradecemos esa ayuda que le han dado. Nous remercions dans Amén. aide ça. Pues seguimos en esos lazos de amistad Et bien pour nous continuer à hasta que Cristo venga. Amén. jusqu'à ce que Jésus vienne.
Aleluya. ¿Y cuánto envían saludo a la iglesia en Aruba? Combien qui a salutation pour Aruba? Mi esposa, como dije, no vino esta vez Madame moi comment dit, il pas venir fois ça. porque Parce que estamos planeando ir a una campaña en la isla de Martinica nous avons planifié pour aller dans le réveil dans l'île Martinique. que nos invitó el misionero Jair Leolina. Missionnaire Jair t'a invité nous là-dedans. Todos saben que es mi sobrino Nous connaissons que c'est y me invitó para una campaña ahora en junio. Il invité nous dans un réveil qu'on y a pour juin. Y como el pasaje, usted sabe que hoy en día los pasajes no están baratos. Et puis on connaît que ticket journée aujourd'hui il pas bon marché. Entonces mi esposa se quedó para ir conmigo a Martinica. Et puis madame moi dit rester pour aller ça. Si no ella estuviera aquí, créalo. Lui même tout ta plan ensemble avec. Amén. Ouais ça. Porque ya desde que las muchachas crecieron, Parce que depuis les petits yo grandi, ella hizo como Noemí, ¿verdad? il fait ta cour Noemí o Esther. No, Esther no, ¿dónde fue? Amén. Noemí era la madre, la suegra. Aleluya. Ruth, amén. Ahí está. Ella hace como Ruth. Il fait ta cour Rit. Donde tú vas, voy yo. N'importe quoi tu peux aller, moi-même tu peux aller. Amén, hermano. Y últimamente, Dernièrement, cuando viajo así muy poco, no viajo mucho, pero las veces que voy, siempre ella viene conmigo. voyager, il est toujours allé avec moi. Y me goza tenerla cuando ella viene conmigo. Et moi toujours content là qu'il est venu avec Amén, moi. hermano. Siga orando por nosotros. Continuez à prier pour nous. Seguiremos en victoria. Pour nous continuer la victoire. Dios le bendiga. Bon Dieu béni. Amén. Amén, hermanos, eso es unidad, eso es amistad, amén. C'est ça qui c'est unité et amitié. Y ya que estamos tan cerrados, Et là nous déjà fermés déjà. ¿qué tal si unimos las familias? Alléluia. ¿Qué tal si unimos las familias? Qui ça est si nous une famille. Nuestras jovencitas se van a casar con los de Aruba Et depuis jeune garçon nous bon ici après le y mariage los, de avec Aruba. y los varoncitos de Aruba van a casar con nuestras Et puis jovencitas jeune garçon Aruba vient marier avec jeune fille ici. y todos vienen a vivir en Et Bonaire. puis tout le monde vient habiter dans Bonaire. Pueden estar de pie, aleluya. Despedimos de nuestros seguidores. Nous Dieu revoit si la vie de prêcher. Gracias al pastor Darren, muchas gracias. Estamos en victoria, amén. Una victoire, amen. Desde el miércoles el miércoles era muy mal. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentro